momodia some be cardigan bi sweater bi ama wona hyegu on suku atade so sanse nsuo ni gugu weda ni mu aye nwununu ti abatan no mofra ni kosuku anopa ya momodia some be pe sweater bi cardigan bi na fe no mahye ede agu won suku atade no so medical catch on that. So it's a beautiful Wednesday morning and we are live on radio to serve you the very best of breakfast and anopa. The sun is up, the energy is high, and we are ready to kickstart your morning with positivity, laughter, and good vibes. And anopa dia koswo, wa my Ghana ni wiase fa na nyina na yetena se, ne dia bro se Anidaso Wɔhɔ Obia, jumadi live on Facebook, live on YouTube. Join you live on Facebook ba. Share link no more fufuro bi nso entumi enhwe bi na anopai wo baso a no wa share link no amo fufuro bi nso etumi ahwe bi anopai on Facebook DLFM 106.9 live on Facebook and also live on YouTube wo ba no wa share link no. Now when him say aka 78 days na afi 2025 ye dia kwa wiye kakra ye ko 78 days more to end the year 2026. In Tianopay, ye chew amwakwaba, medical catch what that. So the sun is up, the energy is high, and we are ready to kickstart your morning with positivity, laughter, and good vibes. Medavo, minya bema, me wafa se, me papa, me mami awutie mi anopay. Anopay, yen she yu hun kran kakra. And koma me no wo bono. Would you join me live on Facebook? Woba no share link no. I'm a fufuro bin so etumi ahwebi. And apay yen she yu hun kran kakra. Asama me no wo ka no. Matuli din say obi nim die besi ochina. Obi nim die besi ochina ntino me pajo. Men ku hu wate. Men hye wo ho akonfo. Mesrawa obi nim de besu ochena ntino anapai men ku hu men hye wo ho akonfo obi nim de besu ochena sene na anya ya wonim de besu ochena sene ena anya ya wonim de besu ochena enye nyankopon den said de wonam fom ba be san de otepon so Yankopon ewie munya ne sakra na wotumi ade nyina ye emo abamu mbu dia wonam fom mpo betumi aba be san de otepon so amane a wonnam no ehye woden akokyira wonnam mu enanopai esiesio o hawa wonnam no ekire se Nyankopon wo bibi papa bi a wo siesie ade amawo wo hawa wonnam no enkire se Nyankopon apuwo Nyankopon won reject wo da biara da minimo hawa wo fema na pai wabema bu wapem wabrabom Nyankopon won po wo renja wo rempo da Awurade siesie bibi papa di amawo Nyankopon wo ye niema papa bi e di amawo erenche obeye wuye erenche Awurade beto opono wo watamfo anim wo kan Psalm 23 verse 5 was he prepares a table before me in the presence of my enemies wo beto opono wo watamfo anim anya pon keke no wo beto ori nso obefo wongo e wo wutrim ama wo kruwa ayema ebuso ana patwedi ampo Nyankopon won ka ho won ma ho ban won siesie bibi papa bi ma wo menim se sabre de wonnam no wabema bu watoba ha Nyankopon wonye wakoma so ade ma wo won siesie bibi papa bi mfa ma wo beka sampa twedi ampo basayi adom yeda wase Ebeneza yeda wase bentri bo Nyankopon yeda wase adomnenti amen ye from bra kwabenam from Hitman. Good morning.
Anidaso Wɔhɔ, yeah. Anidaso Wɔhɔ, yeah. 25 minutes after 6 a.m. here. And it's a beautiful Wednesday morning on your radio. I was very happy to see Johnny live on Facebook about share link off of Robinson to me, baby. Now my old Friday is 059340 6565 0593 40 6565 0534 050199. Hello, good morning. Good morning. Auntie Maggie. Papa. Mammy, I don't pay what to say. I don't know if you're Yedenya Kupasi. Yedenya say. I'm here be on Dompon. No crap. I'm a boss who go my yan. They are sit down kuto near the man. You die, you're sorry, and if I can see you crying. Then a man, and a minute if you pound for you now. They are sit down man. So now, my dear, said, they were DLFM. Bamba or bomb, my definitive feedback, a radiation was so I said for mamma. I'm a dead beer, I'm not in the Juma Coba. Yami Sram. Any a Juma Cassia, oh my Ghana. Yamia Diani High, a mum of frat, a moo youth, a moon penny for Yamia Bambo, no Bibia Cassia. I'm a pay your dead radiation, you're done at it. You're done at it. I don't say amen. Amen. 059340 6565. Yeah, then Yanko Passi on a pay 0534 050199. Yeah, then Yanko Passi. Hello, good morning. Good morning, Daddy. Me by Jeff Rosé. Your family actually comfort. And Big fan. I don't pay your name, Yanko Passi. For that, in fact, I'm what to say. Yamian do me a huya pa. Boko. I'm a baby that is sassy. I want not die, baby, or that do me. What's a man of face what is so a guyasu? We don't have say. With that, mamma may be uncle, baby, dear, maybe our. Minimum now don't me, man was sorry for Mokatasu. With that say. I want to do my aim. I want yes to do. Amen. Amen. Auntie Comfort. Good morning. Good morning, Rakabla. Me by Jeff Rosé. But I go to New Castle. I go to pay your name, Yanko Passi. Right, brain, all right, I am my who buy my young qua. We can be in a cocoa. I'm already cramming moo. And the milk coyas and the mother do and dry. Na the castle right me that was say. Well, Bambo strong con. I've been I would do boy jay. Oh, my bonny be entry, eh? Oh, my Ghana say. The Munipatia say.
asumdue ko so kura yen a na ye papa na aje sana pe ni ebe kan se owura Yesu anyonyam nka udin owura Yesu ayeye nka udin owura Yesu nkanfo nka udin ni dawase ma DLFo nyina DLFM etiefo nyina ni dawase e wo mabra bom e wo Yesu din nti amen. Good morning. Good morning. Me ba cho Mrs. Mintanie. Yeah, back of Lamia. Ana pe ye na Nyankopon ase. Back of Biano apomo to say. Nyame adome ho ye pa. E dey ready ase. And now say that they are saying, the fufura wasan ye, e we ya brabo. Obi entimi ye ne sa, e yo no pe no be ye. Sa no pe ya sami na ne sa se dan kan din, oso ne asase ye for. Ready ne ye dan ase na no pe e wo hwe. Ne ye nemu na so den den nyina no na basatia no no de apraye na ya sorry ye da na say ehia ne nsem bambo den den nyina onkoso ko ye ho bai onti nsi otanfo je hye ne na di tuo ne na apam nyina mu ye ko ne ye nko ye bo ne ye mbra ne ye so beda na say DLFM nti e be ko so ada na say ba kwa bra anope mate wate na mi sure wate Amen. na o ka kire me ne mate me na o ka kire mi o anope wiase ni pe nyina mepe na oni me akata because my botro how dey ya na me bra pani a me di na ti me wa ha within 30 minutes ya ti me brewu me talk e mu call ye san baaye na me hwe ne me name abakọba no pe me free mu e wọ ne waka kire me nti me da wase na me sure what Amen. I mean sure no kan ho ti esi o dey ni dey nyina Amen. Me da se Mrs. Minta. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba cho frosing. Hitman pa che families me ka se fra kra no down. Ana pe ye na Nyankopon ase. Hitman ana pe ye de radio ase. E wọ ne bambo ne ne so papa. Odo kesi e we na di abre ne don nyina kire gen. Enye nipa nyina ni nya ne se de ye nya ni. Minu mi no so ye nsem fata e nyame adum ne hu mobro. Enne wo ye selection wo de ye aka ho. Ye da na sisi yanka ye anka wo ho mo kire number bia mo ye nsa. Ye kase Kristo din na nyam nka na dom ti. Amen. Amen. Good morning. Good morning, welcome. Me ba cho frosing. Efia no pe ye na Nyankopon ase. Nyankopon sai na won wade ni di. No krepa. Ano mo bosi oguma ese. O ma no pe bosi ogu enyi nsura mai. Ye ko enyuma so a ye nsanka bi. O ma nsura embo ye so. O mo ye ne ye ma ne busu nyina ho ban. Sana pe ya tu ni a ye ka sai bi ampo nyame ye da wase. Ye da wase so no nkan hye sem o de ma ya no pe bia. E ka e ho e boy ho ban. Amen. Amen. Me da say 0593406565 0534 050199 and pay your Nyankopon say. Also I said that with the Nyankopon. Hello, good morning. Good morning, Black Kwame. Me pa che friend me Black Kwame for saying. Oh, Black Kwame, sorry, only 1+1. Interview Baba Bakupe. And I pay your yeah, and then Nyankopon say. Unia, why you need na? Yeah, Nyankopon say be no one waka ask for your son. And the idea chidi, the message say wa ma de pachi. Aye hu han. Ye kodai no. Ye kata ye ni, ya so ye twi an kata ya so ni him. Emo ne no mo enam. Abobi ni wo ko wura ye ni. And now ko so tisia. Ye the pipe of food ye no ma ye de aduane ma no. It say sikeni e ka no ko na ko pie bontin na ka nsu po bo no so wonya na adum ye na ye pie dia la kwa me afeda nkuto ne de manya nkopon mi ni amako mo bi aba yo me da say Johnny live on Facebook DLFM 106.9 for comment for to her yeah the Nyankopon say I pay 0593406565 hello good morning. Good morning. Me ba che frosing. Ma akoni ana pe ye na Nyankopon ase. Yo, me da wa se so ama me kwan. Yo, e be de nyame ase ano pe ye wo de Nyankopon wa ya ma ye anage jesu. Ye da bochi se di fochi na nso na dum na nso aso ye zinji. Ya ka aso ye fi ye dem. Sa dia ti anopa. Ne moje bi mu African ye na sekrema de abodio dia ne de ase da indi kan ya de manum. Yadanasio, and rest of our way. So, on course, one on way. So, and that day, you know, to be an amomai. The DBR, there could be a 1 year at Empire and compare and rapping him.
you do so. I had an Atida Amanan. The Danasian said that, yes, amen. Amen. 0593406565 0534050199. Hello, good morning. Morning, DJ Hitman. Me back your first saying. Your friend said, Casafisak Mon. Said I'm not paying the Yankopon say. And I'll pay me no body as somebody patch me. And me bushia. And it black man who bushia. And it dear phone na baby in slap, baby Islaba will be a Yankopon mon buying. Amen. Non funny me do us on dream. O man in Yansa, Wagana for Yan foot too. Yankopon Nimuano. Master Funs baby will be a Michiano. Only Yaminya Juma. Right. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Black Governor. Me back your first saying. Mama asked you to nurse sana afini. Mama no pay the Yankopon say. Nana point say that's a full radiasi. Say why ye adoye. Ne need to abaye so. Ni humobra atoye so. Na wa hwe so ma de pa chime. Eni mebusunya ne Ghana man nyina dia. Ne ye kan say ye da na asiyo. Ye da wa se de ma hitman ni fie nyina. Me da se ma inshiraba baby Obia radem fanem prawa singem. Ye da sa ferade ase. E de ma DLFM nyina. E radem shira Obia. Amen. Ya dom no hu ya mabo adom ninti. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. DJ Hitman. Yes, sir. Me back your first saying. Good morning. Your friend is Uncle Dear. Because every time I come to 11. And I pay the Yankopon say. DJ, I no pay my tune. Tuning now. Me de wa se daka. Me de wa se daka. Me de wa se daka. Masia meti. Unkwa ne me jefo. Semanda wasia. Mayo tiafo. DJ. Yes, sir. Bibi ono ma no pay. Omuntumi sorry na nyame ase. Nti ano pay me do nyame ase ma me sofu pani. Honorable Bishop Richard Doche Ayagbede. Ida nyame ase ama DJ Hitman. Ida nyame ase ma Kojo Sami B. Ida nyame ase ma DLFM fo nyina. DLFM Callers Association. Ida nyame ase ma Mabushia. Ida nyame ase ma Mrs. Azila. Ida nyame ase ma Mrs. Amerikua. Ida nyame ase ma Obia wo Yesu dimo. Amen. Amen. 0593406565 0534050199. I say good morning. And thank you, Jesus. You're from Mafia. Tell my community. Hello, good morning. Good morning. Man, jumping us whom I pay and Yankopon say. And the pay the da of Tritium Pon Yankopon say, set on the pension, what many mobile. No, I see, and so now the Tabiatia. Na ayasida anabedema otwapia mponyankopon a ohwe niswa oma iho emasem menam akonya wei eda nyamiase edema Pastor Emmanuel Ayipivi eye Pentecost sofo a ono no ye district pastor awosu produemu ono ana ne yere bitia mo papa enu fi ho a osa berema ayekufi at the first suhumehene nyame ayadoma 17th November ana shugun odra ehyasie anunti ichia na nanom ema mo nyina afihye pa kase pa e de besu anopai men twempana makraw anopai. Hello, good morning. Hello. Good morning. Good morning. Me back here for us saying. Pacho Grace na command. Grace wada mama ne so kakra na fi yenda Nyankopon say. You me Pacho Grace na command. You mama nti wa no pay. You me da say ready insure ne anope. Amen. E de ready as be brain. Na adom ni mo bro ho de adom wa ma ne divine selection no akaye. So na ko benyo bibia na enya ne sa. The na se mo je de mo efusane the crema da abojim wa mo se phone wa fa ya nya na manase. Achani se the na be brain. Onko so mbo ye ho ban ye busia ye nuanom na fofo na DLFM workers na no the nyame asise radon koso a
mbo bibia ubai akuma pacho medase medimanu esi medase good morning good morning your first saying you be value you akosia and pay na nyankopon say ama nagatuka mpa esa azonto so ho a ni tani da so na na piano play ama me kwa bisi hawa bila bisia ene gala amen good morning Bako na pome me pacho me ho ye pa na unso e pacho do ni e isle gono gojo anopa ye na nyankopon ase anapa we da nyamia se so ma de pa de bia tihyen enyo bia na nya ni sei misanda na si e wo dire collective for assistant phone ni na bra ko na won so anapa we nyami sure why you amen hello good morning sir Gideon Berma Sante yes sir Gideon anopa ye na nyankopon ase asedo free obo ade eje nyankopon ho enna ne subontin fiengu Ghana tiasifo nyinaa so DL adwumayefo nyinaa anomanam so asoso kakra yedi adum efiri obo ade enchen ebe straw sengusra so ri gina onaso nesa bebo adwuma sene obo ne bibia no ne DLFM nanim kwana ayekon enkwa nkofum se ewurade beba ewo wurade din amen amen good morning Black man me ba je fro saying amlawusu name anopa ye na nyankopon ase me da nyame ase se ne so de ye nkwa ache ono saka emre ene na ati wiem se de wasan chegwe mu me da nyame ase adumti amen amen yes sir ya fatano what is yes yeah that was August and I go free time my community live and I'll pay what they nyankopon said. Madam Sarah Pamford of the Bank of Ghana I'll pay what they nyankopon said. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me ba chef Rosen. So next time I'll pay ye na nyankopon say. Ye na nyankopon say. Bia when we do my Kristo na ma dom no bo so na oye ma yan no na so ibia so go gba me so there but then I said at me say pege me mu aka say na say ro dem that was you me then Mary as mine o mangana o man na abua fo ni na me then I say e ma die so ko fa na o na gma fu na amen amen Ana brefi sa fo asa na pay what the nyankopon said. Good morning Hitman. Thank you Jesus. Amen and amen. He has done it again. Glory be to God. Amen. No extra. Oh, and from and I say good morning. Good morning. Me ba chef Fro say. Ana pay ye na nyankopon say. Ma ne so na to ni nyina. Ayeyi na me di mo nyame. Alape Abraham tiasiri me yera diaye. Asamadu ni aye. Yo nyamuka oso. Alape de nyame asi mo pa po no me hwefa. Ba kwa ba odi akọ yakofa ye koda se di fosi. Wadi na mna du ni mo so. Akọ yakofa ye ni ye me yera so tia. Ka ke de nyame. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning, Black Obi. Me pacho wudi ni baby akase free. We are brave food, be shebu dance man. And up here na nyankopon say. Black Obi and a parent so nyankopon aya na de ni bi wo. We wo ahwe so ma de pastor nko atie. Edu time obo wi amaya obo edu time o tonsu maya o to nti. Da na sepa Black Obi na so the Nyankopon asema pa because like na we ade ba ko e din pa ma to sorry easy so no fa bia no ye tonka na mi shira bye bye
Radio that was set. Radio wire. Ya tinkwem. Mama yansu ya sebia. That was set. Bantri boy Nyankopon that was set. Your boss Rubas as here that was set. Good morning, Hitman. I thank God for my life, my family. I'm in Richard Menu, BBF, Dutchley Sujala. Hitman, good morning. Glory be to God for my life, my sister. Josephina Wuna, my mama Comforter Wuna. And my sister Tutor, Flores, and Afemianka Sameba. Yabuachum. Shilo First Lady 318 Junction. What him and what the free our day back. Hello, good morning. Asante Zungu. Oh, Nadia Katrina yet to a jam. One gentleman can make quite a cry. Midasi, you won't count. Now, on 5 hours or so, what am I at you for? That's what I'm hot to say, is your way. Sabre, my Aunt Jeffrey, 2 miles away, a bedroom. Maybe I never pay my new Diani. Papa, it's wrong, Eto. But I'm going to who can we are both the baby in Achi, and that will be my from the Mamma Yumbaco. Obrana Asuntin Patch of Fachami. Tunina. If you're near me soon, and stand no one. If you say that by the end of the bed, then you get. Oh, that's a ye. If you're near me soon, and stand no one. And you see the man in a bed, Chomako. Midasi. Yo, Asante Zungu Midasi. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me pacho for saying. Kofi man, Yasha, my Diamond City. And I pay and then Yankupon say. Hitman with the media and very young to. Tunina. I see Danka, Nyame. Nyamia o ni ye wo ni nyoma ye o ye ye wa nyoma ye sisi ni ne friera di wo asida oria se on fama no on fama no Ofama iradino enyoma yeshira ninya friera diwo asida foria este ofama Hitman oninga mingejo Yankopon council ho. Good morning. So the patch me. Let me daddy ja. Me that was it. Hitman. Yes, sir. Good morning. Good morning. You're first saying. First Nugu. You and I pay and then you pass. Nanu, I go dear boy, you come back to your buy. And the price you, or the price you to actually. Yes, only we go jolly push out, or never see. You, me we thank God through our Lord Jesus Christ for the blessing, for the earth, and for the human beings He created in His own image. God is good all the time, and all the time God is good. And to Mary, community 7, Tema. Fatasa woji ayeyi, o fatasa woji emase. Sewoke kawo atafo sheshiase o fatasa woji ayeyi. 47 minutes after 6 hours, Penyankopon won't hear us sit down. Now, if you want your Kuma Swadi in a family, I feel free. I quay one way who buy one thing could some dear. Yana Yako Pedma, woman, and Sankabi. Yako 20, or my young toy idea. Never be do fear some dear. As a trade young Pomba say, ya dog. That was said. One my young son,
joining you live on Facebook on DL 106.9. Coming up next on the show, major stories making headlines in the national dailies. Kowakra Tamo Boswani at the Bebro and Nano pay over Facebook page in the Swa. Now, one share link, you know, I'm a fufru being so. To me, baby. Lumba and supernatural men now what one of that roman. And you the breakfast show, you the brewer. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. Manama yingina sisi mami o minyami no mapani die kwemi mami o die kwemi mami o die kwemi mami o susu meje die kwemi mami o die kwemi mami o die kwemi mami o susu meje Dina enya yani emo wetumfo obon sabane na pamfo wajise nyina na sawa basi bishira no ya miti munti amaso yeah baby mami ho wajise nyina na sawa baba bishira ya miti munti amaso Phobia and what do one birthday, mama. Happy birthday, and come on, Sandra. Do for some do. It's your birthday today, Sandra. Happy birthday, and come on, I got time at you. It's your birthday today, Mausi Vida. And your birthday, happy birthday, and come on. Pascal and sorry. And your birthday, happy birthday, and come on, Pascal. I'm your crab, why him? Your birthday, happy birthday, good out to you. Happy birthday and come out, Janet O'Brien. Oh, he man, Yako Papa, be your birthday. Happy birthday and come from out. This is the day the Lord has made. And my man, your man is sitting. And Shabba Kwajo Sami be at Nasia to pay. Wakra Tamo Boswana. I pay what they back. My bad time no Muntiano pay. My friend Kosukua. And Sony Gugu. I want a cardigan. We are a sweater. I'm a bofrana share. So bad time whoopia. Baby, I shall go at Tadian. So what anymore you knew? I shank a phone and someone to Mobo. I'm a takas and revenue, papa. And dear walk out with Drossum, dear boy. Shabba Kwajo Sami be at Transit. Braquajo matching. Yeah, me just so braco. Nah, it is a no pay. Yamia don't be I saw my few bizarro. Me cry my feel. What's one for me power? And ram me by and then Sunny and ram me begging I may who. Now, assignment to be to them. Jumedia been to them. Also to meet your nature cranafi. Now, would this say Jumedianum? But it's good to be back. And I pay waba. Midweek's edition of the breakfast show. Yeah, did you won't near in Tiamu Aquaba. Yeah, Joe Braco. The Okoya Zudia Sebia, Echi Boko, Hansu de Boko, Assembly and Fee, Jumedian and Yuguswa, Seni Ujayana and Yuguswa. One year Jumadin, so I've been monitoring from afar. In fact, my boy Juma, I mean Shramopa, only till and DJ Malione. And penny for Mutiachi, I mean Shramon. And then Aquabo. Catch and listeners in the same day, Munyan be no more frame personal. It be Sebisa must say, one team in Canada. Obi so frame say, Sunday, read you rapture your bay.
transfer your bay. Omunya ntiase enkoye. Oh, ko je say obi na na ebusa me. Na me say enipa kro no enya ntiase yenkoye. Eye dwumadi bi na de me ko ba bi kakra. Nti yazumfo dos one. Aya we ni nyina. Ba obi na friend me one particular listener pa wo te show no friend me. Na se bra kwabna maju na me se me jo so. Na se be 2 days ni me nti kwadwo nka. Nti na wo fa nka. Na okoba bi fofra na me se okohefa. O fa nkoye. O fa da so. Di no busa me so said the radio hwehwemi. Ndi egusu koso Ashasi ekoso yi obi ahwim na nam se da bi obi ahwim no mo fa obi ahwim no mo fa da so ejina ho mo ho do nti no ene ya papa ho bo bi betumi ahwim oh asat na we be dey for now dey be dey egusu gina mo bo adwuma din dey egusu esom ya papa ne na busia nokre ye nchia o ma no pe na metien adof mi aminhira mo pa me hu se braset sakomo no obisa mase na me bra pani Gideon but domino dos very much sante domino dos pina ma me nchia me sister ba kon Wakra New Town sister Lizzie eni abusia ko ni nyina me cheche o mu nyina in fact ya minhira om DJ Ghana man mu nyina no sometimes omo nte wonka no o ma bebo prum o bisa wase na krache na o hin na yente wonkan we nyina kire dos ron kon mo de mai o she fa pie bra my friend ene me am wo fast DJ Marion so oye ya na watwe fon nti nya minhira mo pa ne modo amoda na didi a kire hen ye bom pa sen kopon koso ama ya hode ne kwatenten ene be koso ya fom ye be ye de aboa mo magana chiche ne kanko no etumi akonkane ko anopai na me ne atiefo di nkomo ene nkomo aye di no na mato ne din se wo bi nim de ebesi wo china sure etoda nipa toba ha e wa brabo mu etoda na nipa be mabu sure etoda na nipa pa ba e wa brabo mu anopai na me ne atiefo edi nkomo ene nkomo ane ye che no mika che wo se e ma wonku won ho mensen wo ho mempa ba esanse wonim die ebesi wo china sene na anya yi ama wa wonim die ebesi wo china enye nyankopon den se kodo die onam fom ba be san die onam ponkoso ana se wote ponkoso ahu kire ye namu wo hawa ye namu kodanda ye namu no nyankopon esiesie bibi papa bi e di amaye arrange obeto ye pono awo ya tamfo anim na wo kenkan Psalm 23 verse 5 was he prepares a table before me in the presence of my enemies. Na sa table na what prepared the amount no what to pon e wo atamfo anim wo san so be fo trimungo ama wo kruwa ayema ebuso kwajo anane anopai nsema na me ne atiefo che ensema no anoden in fact before si wunya nwu ya wonnim de ubenya na ehu hia pa se bra na ye bo na dum pepenso bi a ese yetumi nya abotre ma ye ho mpempi de bia da menya kwanya no aya na meka some of us bra ko bra se ye de abra bo yesusu dua obu a ye ka kire ne se o ebia tibia se na meko mu mre bi atwam ni ade a onje ndida ma mempo no ma bra bo ho mfitiase kitua bi nkire obi a otima no pe bra ko bra unim se akra ha se de ade ba ko a etimi emani bebiri na nya sika ye low key ntudo na nhye de nim eye shower shower ye adwaye a manfo ku dware ho nom ne ade ya omuji sika ye some catch us matna shower pen for more than 2 to 3 years abeje de what shower no it is the queen that time kura 20 pesos about 50 pesos and a man for to santene obi a boss na wo bra kama say na wo te shower no now nice guys say what shower no ye dem mba no mu complain sanam so mu de munnim de ntira munnim de pam me a anka mo jade am keka ka no and bra ko bra wonim the most funny thing na I hope an say wonim say edum pempen so a yenu ya mumma yi ko afikyire de otie me no fa nche me if say ebre nya nche but yensua de bi wa ha say and shower no to kro de that top nti du bebu na man bu o monsa no wa be yi ahye top no na eye me na me hwe shower wonti me po se me make sure se me yi ni nyina fro and bos se me adwae no so no acha every day bia numere bia me pon se me twi na hoye kama yes na doors rooms ni almost more than be 16 rooms the doors te se me twi ni nyina na abana me to obo adwuma wo ho no ma be yonwa bibi se me se
na krachi am nice guy see na me se hwe nice guy penifo say aboa no oye kwase na nam nyam kwase nam you see edu ba bi a me na me wo botae na wo mani so sem pempen so see me pese me ko na me transfer class because na vision ni da ani so ade hu ne yeden e wo ho but edu ba bi no na nema bi akoye osi akwan e dia man ba bi epesi eduru e wa prapo no mu right bra ko me ye share say be radio nya no ye che wo kwan mu pa because na efie nye why na eboa wo obi ne ba bi a ota wachi o ye ni bua fo ba bia na de ono kura hu ne se wo ko wani mu kura san atwe wasan de ono hu se wo fo so se wo be bru moje na bibi no no twe wo wasan obi anso ni bi ode be boa wo so we se wo awu se nkete and ya kana ma ya famu ne akuruhwi ase ya famu abrabo mu a nyame adom oguso sustain ya ne ya ko ban kakra no wunu ya uti mi anopai abrabo ne da so nyansa e chene so be kunafo ne mana ne mu ndi ombedi mpo no yankopon fa ne D4 so ema ngo kakra bia no wo no o ma ne bedane bebre oton ye me bi kae ema ne busu ma no edu baabi ekuma na me ngo fa sefo de adwuma koto esukasi mu na hu hia se ombeyi nyame man sentre ni sie isi nyanyame mu gidie na botaya ode asi wani so no wo ho kwaso akura mu yi ande ade ba kon ha adwen no se wo wani so ade hu na ma bibi nsi ho kwan kwaso ase wo be weke towards vision no a wo no ma bibi amu abam se abamubu oba pe black obranku godi anya ba ne sa e ma wabamu mu da e ma niam ahodo a aye wo ha wa akekere wani so ade hu no enkuntia obibiri se wo ma ho kwan sa ade a ba bia wo ko no wundu da en kwaso anya gidie na tintim nyame na asie mese fa ho to nyame so ye nya ho de ntumi nkonya hwe bi se we wa so be chini no so bi chini no so seno and that is the truth enduro so ko no bi chini seno na de chini seno na ho den bro wo de so bi twa fa so ene be hawo enti wo de fa ho to nyame so obi ne ho wotumi aburo nyame tumi da age wan fa ho anya den anto no so yi wo do ho to nyame so yi wo mu abrabo eye kama wo bu nipa de ne de madin wo de ne de ma de ne de se no a bra ko bna botan wo beduru ho wo beduru ho but age se wo pa ba enti manyam pa ba ye mu bi no se yakase be ka bebia yefira beduru how to se bia nya kwanya ti radio so kasa na minu a enya bete sa o ya mfa ne simple zi me se mi nyamre na maka mabrabo ma be kosam kakra kire wa wo wira be ho pa na be ka se bia na sa wo kwada obusua na kwada sikafo abusua o wudi na kwada na ye pa ye de na nyenyenyenye chese ni da so ni ho mo bia and iteki nyankopon ho mmobro ne na adom na ekwekure mu bi no ma bi dum pempen so nti e be srew e ma de wo mu sese ni mu wabam da koso agina wona so mene power wanim mene pa e wanim de wonya botre ma ho a a time is coming abegina bia kase na DLFM nhyiraba ne bra kwabena ka se bi na asem na mo kan na ye fa na go na so abamu wonim it got a point that the last time I come about kwasem kakra me nya yi and so this me ye radio no na me wo I think say na me wo GHS1 enye no enye ne en kakra no en ade ba ko say ni pa share so ne say obi a wo da ache so no o mfa ni easy fa o ye papa da de Lumba de ne ye hwe so obi a wo vision na nyame de ne bedu akire no o mfa na ho gron so o mfa no to titru na nya nipa ye wo mo de tu simpie so dodo na ye wo ma ye wo mutu amnam a wo bebre pants wo pie nti sa nipa no se wan kantimet ntima enam nyankopon hye pa bia wo ma wo nti no wo ma be so retia on de be bebre na enima bebre na be ka ho ne ye ohia aho kire sometimes ntwanto so nyina beba mu abrabanum ne nyina ne nyema bia eko atia wo vision woni so ade hu no so be se utumi tintim a bra ko bra de bible ne kan se de otumi gina mu kodo awe no no ene ye bone nkwadan nkwan botiri ahenche ne be ye ode abet trobo ase emma ahokyira nam sisi ni mu wabamu da na yenim se de tie bia no emre pam nyame ne be yiwa pie e wo meresem dada say Wednesday the 15th day of the month of October 2025. Week's edition of the Breakfast Show. And your man, my man, is Rabakwajo Samibi seated. All the top stories, all the major stories making headlines in the national dailies. Kwajo Samibi, over to you. Enquires. Rako Bramada Senior Quenya or de Mamibiano pay yen fanchiani na siakese. Ema na tiefo mutie ye ifre chirichiri ne bencha yen kofimfi man temu dia
ene adesha mo agran saba ne potem swedro mankesim winiba anomabo briwa takrade kipkus emiamia ne do so pa be piem wo winiba omutie saa nso na adesha won mo apam Manford ene potem nyina kasa na ase ne nchi akese nkomo wo mkaswa brakwa brabo ranka bo prema ntem ne mia pi na DJ Ghanaman mu butumu o betire hodom betire station hodom saa nso na miame wo faase ba ko ne dendi ka chire bedu so butumu otema anti mage owo me anope yotie live edi flow ka hia chia ne pa na ase nkoma no ena efi nso me wo faase ba ko no butumu ewo egbiri okopiem egbiri nso aye yeni aye nipa ya de nyina to me adopa me chia no Dixon ba da ko droba chima de kuro sanso na piaga chima safo Dr. Mantwem Prince hum ya chia no Abbas Austin 49 na sa kwode ni great we afim ya cheche o nyina no pay yen kan jom se kopon hira wo se de bia da mama o manjoro mu nyina sa no pay wonom etie yen ba kwabra no pay no kwa krata no mu nsem ne do so pa na ye besere tie fo ne se we dia ba ne de ye na poso na ye bobo e de ama wo bo modia na wo mkope bi na woto a obehu nsema hodo a ekoso ewo oman Ghana mum na yansha ase ne yemfa the daily gate kwa krata no ensha ase anopa ya asem titire ode ba ye so pa no ode Dr. Alhaji Mahmudu Bawo miamfoni da ha no muse ono na aka ne no na oye Ghana mampeni abedi achi onu kran so kopri tumi senko kwa kopre omampeni akonwa ewo mfempem ye nedu ne nan mu ade ama MPP amanyokuru nanso fofie ntoata no adwade aba mu a enkra beto dwe chiri mu a Ghana mampeni dada abedi achi Dr. Alhaji Mahmudu Bawo mia nimfoni da ha chiri mse Bawo mia hit ground running with 276 constituencies tour enti Ghana mampeni dada abedi achi mekase wa hyase a obontoa se Nyankopon be ya dom na adehya wonom edintinteman ewo MPP osono kokurukura manyokuru mu a Nyankopon ya dom a opepon bosu mekwakohye mu ewo mfempem yi no ne eduno ensia abato no mu no eno ya de MPP amanyokuru no ekosina makwakoto aba delegate no ekwa akwapa nipa baako ekotu franka amanyokuru di mu akwa akwapre omampani akonwa wo mfempem yi ne eduno na eduno enwatwe mu nti no Dr. Mahmudu Bawo mi akire mu se watu franka ni bi sesi ade ono so kwa akwapre minti Nyankopon ya dom a wahya ase a mekesi no bontoa ewo magana mensin ne nyina ahamienu ne ediosunsia nim 276 constituencies no ne nyina no Ghana mampeni dada abede akire ekwa akwapre tumi ewo honom na yenko yanim ne yenko so anyire mu de delegates kwa krata ma mekesi ne de mu kirem se Ghana mampeni John Dramani Mahama foni da sei saa nso no de mampeni abede akire ye maame Jane Professor Nana Opoku Agima Symphony da hanum se no kirem se Mahama pushing Jane Nana as NDC next presidential candidate. Obisa. Se Mahama pushing Jane Nana as NDC next presidential candidate. Ana. Krata fa etoso miensa ene ebisa se enti Ghana mampeni John Dramani Mahama. Obo omampeni abedi akire ban. Obo no ho ban. Obo moden ne kasa. O hye ne se twintwene atwan. Onko pretumi ewo mfimpim yi no ne ade onu ngwatwa bato no emba NDC amanyuku na we ensema hodo a ko akrata ede nda so delegates ede ho anamane bom ede aba anopai sanso na Alan fight for coordination with new party omuchirema Alan kojo chiramanten chisheshe kuntuna se a hwasa chisheshe bitumi akonkan na amanyuku ahodo a ono de ne ho akohye mu asia de mekase wakote ahofrantokui ne mabitumi akonkan de amana asia ho anso nsam ne bi da ha na me wafase esi edunketia ono no na ye otitreni omaga na munyina de man dis amanyoko mechira national chairman edema NDC amanyoko ne Johnson esi edunketia do abona mlane se general mosquito we di obaitewa enyasim kuma na wochirimu a we can't win Galamsey war in 9 months esi edunketia yes nti esi edunketia na ekase wo hai katafetosimienu ewo the delegates no wochirimu a Ghana voi pempem wo wosini pen yenka na kuranchiri mpren na nye prenfa eni say sa Galamsey sensemiya de biada musoja edigu NDC amenyoko chemu wochirimu a munya abotre muntiatia break efi say Galamsey ni nye ne nananom po epo ada ho acha yenkudaye ohun nananom epo nso de sebi yemunu da krope sanse ne nkuda ekuro tuwa na chesa na ne konye kona enye konketwa enti ne kon eden enti munya abotre na amanyoku awodo aka o man Ghana mu nyina afenso na na matren konwa hodo mo man Ghana mu no mo ka bi wu nyina enti akire ne nyina yintu ase
na moyɛ madwene sɛ mode gye gu ndi si chim tintin kyɛn a ɛnyɛ yi dabi we de na no mopo muntumi mfa da kru ntu ase nti munya abotre yɛmfa bosome nkron ntu galamsi ase o mayim nti munya abotre pa munya abotre ɛna wɔn sɛnsɛm so ba yɛn kopie mu ɛwɔ daily graphic wa card na sifuma no pɛ no de aba ana wɔkyerɛ mi sɛ cabinet okays 6,200 teachers postings. Clearance makes way for payment of arrears. Education Minister de aba ɔsoafo no ɛna wɔhwɛ ɔman Ghana adusua so yɛ mɔgɔfa se Helena Idrisu ɛkyerɛ mu a mekese deɛ mpanimfoɔ atumi akɔ bankruma gya de atom sɛ mekese akyerɛkyerɛfoɔ maako mpem sia ne ahamienu 6,200 teachers ɛna mekese mpanimfoɔ atumi agye wɔn atum a yɛma wɔn akɔnya wɔn posti wɔ no sɛ wɔn nkɔ kyerɛ adeɛ ɛwɔ mmea ahodoɔ a wɔatɔ mpanya wɔn hia akyerɛkyerɛfoɔ no nkɔbɔ adwumaden fa nso ma wɔn anya wɔn kyerɛ mu sɛ mekese deɛ ɛsɛ hwɛ ɔman Ghana yɛsika asɛm so wɔn mpanimfoɔ agye atom sɛ saa akyerɛkyerɛfoɔ a wɔde wɔn kadada a wɔn ayɛ ɔyɛ kyerɛ ayɛ no sɛsie deɛ aberewa yɛ poma kwan mu mpanimfoɔ agye atom sɛ nkyɛ bia wɔn ahyɛ ase a wɔn etua ka ahodoɔ a wɔn de wɔn akoa kata deɛ ɛda so yɛ daily graphic anɔpɛ no wɔte ho ama ne bɔde aba in fact mu ɔda paa sa no madam a anɔpɛ yɛ ne gye sɛmpam na mahama ana afei nso ɛyɛ XI prejudice stronger Ghana China ties ɛyɛ page 13 ntuwe no Ghana mampani ɛne menwofa asefo no mo China ɔmo kyerɛ mu sɛ Ghana ɛne ɔman konkron China fo nkitahudie ne kɔnkante ɔmbɛkɔ so aka bom na afanu we anasa maame ni we no atime gyina ɔmo na so abo adwumaden ahwɛ sɛ mpunto betumi akɔ ɛde ama ɔman Ghana ɛna afei nso ɛyɛ China man sɛ bɛboa na Ghana ni ɛkɔ akɔpɛ adwuma yɛ ɛwɔ China na ho nkyerɛ no sanso no bi so firi China ɛba Ghana ha se adwadie ne ade a bɛkɔ nkan ma afanu mani sikasɛm etimi egyina ne naso akwakata ede ho sensem ede aba anɔpa yi na kwakata na mu ho ano ɔbɔ amane kata feto so dumiensa na ɔkyerem sɛ Ghana Enquires $1.9 billion annual post harvest losses bakɔbra edu baabi a enya sem kumo yenu no musiku yɛ wɔ man mu edu baabi a kyɛ sɛ ɛkɛpɛ pa no enya sem kumo ebi ho no ma nsuo no entumi ntɔ mebasa o mu bɔ mmɔden kodua duaba na yɛ nsɛm pii ebinom nso tumi dua ɛso nanso brakoro mu twa ɛyɛ no bai na munye baabi amade bɛhyɛ na ne nyina pro ebi kura mpo munya atɔfo na yɛ nsɛm pii na to mu kyerem sɛ ɛyɛ afibia no Ghana man tumi boka $1.9 billion a ne nyina yɛ post harvest tete nuaba ne ade aduane no mu twa munye baabi mfa na ne nyina sɛ ya ɛha adwenye pa ko akratai ɛde ho amane body abasa so na katafe to so aduonum ɛwɔ daily graphic mu okuni daily graphic kyerem a economic demonstrate resilience economic demonstrate resilience into mu kyerem sɛ Ghana yɛn sika sɛm no yamianum ne kure ne bibia de adanse sɛ ekonkoden pa ekonkoden report aba no sɛ sika sɛm no gusu a ekonkoden a enche bibia beto den Ghana fo nyina hu sɛ yes aban bai okusu gba adwumaden enti no ho sensɛm so ahodo a aba emontene eno no na yanko ne yampie mu ewo kurakata edin da so daily guide na no pre daily guide bi nam na wo kyerema Mahama secures zero tariff deal for Ghana enti mu kyerema Ghana mampani etumi abodwumaden sɛ dwade betumi akonkane a Ghana mampani China man ne di nkitaho a we de eto bi antato a ebe ko atia Ghana da be zero tariff ti akonkane pa a bibia konkane pa wo mayima ne nyina kurakata de aba na sanso daily guide ba ma ne sɛ 4K over food delivery scam. Inipa makoma 9. Pedifo de tensa bonum say make say de mo ye madwene say. Wonom edinuane wo hwa eduane na woda na ye de bayo ntimu hia ha say na monya. Bra ko ban sa na e scam. Sa nipa we no makoma 9. Eye for de nuane ye order wo be fonten tanso wo hwa na ye de abra wo wa office ni ofie no. O makwa akoye fakadam. Men pedifo a chere no mfoni da ha no say ya. Ene make say omunum aye aye hantwe sa omwera ho pa akwa katai ede ho amanebo ede apa katafeta so miensa ewo daily guide ebo amane se Greater Accra embraces Brana Champon ehun samlo no ntimike se de osofo akane na ohwe oman Ghana ekura ye ne ho sensem so me wofa se Brana Champon ehyenata so pa na okirima meke se de enkram parliament amunya sem kuma omagina tumpre kopɛ enti MPP delegate omukakoto aba ewo eye 31st January 2026 no omagina tum enkra hanom aniji aba no nyasem kuma kra
na bra ko bra beka ya emfie pini ena owura bia na ono no yensem training oyensem training investigative journalist ni den ede Ahmed Swale nipa bi kokunu ya wo mayi mu a mekese de penifo chi nipa hodobdom ko gina court ede intensa de bom se Ahmed Swale wo no mo hu nim hu bi nanso mekese no kire ne krade kire mi se mekese de kire din omo kire man penifo agya nipa hodo a mo che wo mo de family Swale wo no mama fo ho akodi kire din ene ho sensem no ko akratai daily guide ede ho amanebo ede apa yenko piem de Ghanaian publisher no Obama ne say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne phone da hanum sei ena waye ne nsa ne miensa kire se wo hwe ballot paper ne so a emra mpanifo kokoto aba na gwetwa mu no otoso miensa nti mo to aba na mmomode ansa anya hwe no muduru 1 2 3 eho ye ne dia mo mfantim so wo de nani asikura mo mfansi wo ye okay se be ya nkunimri ne betima ne de no kire mu a Bawumia edges civility Bawumia edges civility begins constituency campaign ti Ghana man penny abede chire da ena wo chire mu a sesie yi de nani abrese krodom 2024 mo ne ni nansafi we de chire din obanu sum se motoma na obetumi agikuruwa no na ode amamunti osrem a se de moye ma na afemfie bi atwa mu no monye ma ne saa 2024 no mo pagya no okokon koden nanso fa na amfa afi we de moye ne saa bebo apa nti mo mode amta na chi ne waye bida mpenifa sebe debi waye aye bida wa hwa mfa debi enkototweno no debi da nti momfo no nko mfa no nko na demukuma ne kirem say government deceiving nurses minority na bako brand demukuma ma hye bedwam kirem a mekese de Ghana man pani John Dramani Mahama ne ya ndi se manyoko e baaye ne nada na o nada sa wona mu kirem a Ghana man pani abeka ne sese ne bo na so ehwe man Ghana ya po modin so me wo faase a ono kwase be se badwani de ma de hya mo dwabo so se hwedwabo so ne den ede kwabena minta akano no mnyamfo amu kirema amekese nurses ahodo a mo je demonstration nyina mo nya abotre posting na hyase bibia konka efrin so ka ahodo aban de mo no wo mbetua nyina wo be wo se mo hyase ko to mutua next month bibia betua bia almost have a nurses for kra and midwives nti we ne de ekire din obia nse be kana ketua mbasa so anya compensation Ghana for kasa so afa ho pa bia benya compensation wo de ka na achenti no mbema mpatesika class ata wata so a no sensema no nti o mu kirima a we de o mu dada Ghana for eyewura na mutugumani ti momani na ho pa wo hwe nurse form titifie ni ade na mbegina be ka kire sisi anya no kurbi anim na ho nsem so apa na sanso na KGL Hills Black Stars for World Cup Sports nti we wo be hu miame wo faase Jordan ayu and afin so the Rock of Gibraltar okopie mo Ghana ya kire ho no ma joku enya simpanifo ni dam so mo sim se KGL for bom abaso so ma ya de sene Ghana fo amfa calculator ankoye mathematics enko bon konta se we hye we ya ne enso hye we ya ye bekobi da bi we de ye ne ahye bre kita ye ne ye nsem ya konko den amika se Ghana Black Stars team no ahye Ghana man mu nyama de na Nigeria for de moko bu playoff eno kra no be ye den pa be ye den de ama wo mo pa na Ghana de ye qualify Nigeria for anko ye ne jefis ala tafu we kwa se de ya moto pen no ha adwen se mo be ka ya 2022 ye ne na mo manko se ye ne ya mo manko bi pate ko share Facebook ho no moment mi ebeti ye 11 ayi mu firi mo se mo park no ha fu so mo be se mo park ni bio Nigeria for ndie mkobo playoff but be ye den ko ohwe ni powder mkobo playoff na mo to betwi pa and page 2 de ba ye na ahemfo bi abodwa wa ha no se no madwa wamoso tano North MCE 18 Galamsey Royal Family for no madwa pa katafeto simi no mukirem se ukopie mu oton tano mensi ni ma wono mensi krache boa Galamsey na ekoso na watren konjo mo tano North ene kasei omukirem a yanka kire Ghana mampani say wono mensi krache ode ma wono mo no omfa mode yan call ni to order if we say make say Galamsey hu sense me ekoso potem ho no mo no MC ni hyase bi ena wo dwiri sika gu ne botom ena ade hye mo tano North mensi ni musu hu na mane di Ghana mampani we de wo chawani omo serewa aye bida munum de obetumi aye for nasi form na say ni pa bonfo a MC yimu a na mensi krache wo dwiri sika gu botom na ade hye hu na mane o Galamsey mu de emo akra akwa kratai ede ho sensem de abana the new publisher so asi form or the binam
Now, the Muchirema, Wafat, for which him say, me did a chicken for you to boost Ghana's agribusiness. Intimate say the Ghana man penisha, boss say, Nkokwa can get a boy, my Ghana Kria Concan, maybe I'm going to Mkopi me. Now, Kokwa can get a mum from the Uncle Yambi, Kusiamba Tombenya Scan and Kokon, so I should be a kutubi, a kukum the air, enemy and swing a beardy. Now, Muchim say, I yet Wafat the 4 inches pass a babu and Kokon, the Dura Mupi Biano, Masabeka. Into the Babua, my mamma Benya and Kokon, they say a year agribusiness and a macon can't with ye. Miss Many be pa, and Cocoyan de idea ye. A banner sacra may have home face can cotton amnia de idea. Think Cocoyan de Benny because you answer be free. Into a best mother, monk from whom find him. Na Cocotan getting yano, Munina Munye be nequia, Quiano so fun to my pa, and for him or may you move. The news center, Eddie Binam, the news center, me say. Momo runs on one of the world's most secured data system. Momo chiefs and I can say until much they make say the mobile man in the Balcobana 18 man you pa mobile man in it dear or much them say yes so secured a system back one a bo his any and for so we bet me a boo be a fashion moment wow jija once or much them say Momo system ne dear or data is so secured I quite kind maybe we are safe and then you tell me mem has say no yana ya day phone e di dwuma wosika say mu no me kire mobile man no e kon kan ampani fo e de won sese na abasobo ede aba anopay na yankwa yanim na yankwa piem wodi custodian so the aba no muchim minority slums government for neglecting new nurses and midwives enti mike se dem kuma ni jirem se Ghana man pani ni aba bai nurses fu ya na midwife fu mas tese matro mo pahwi yapa manyade eno ho sensem so de aba sanso na wa MCE issues on lawful mining permit to Galamseyes P3 di custodian ene bo ho amanese na matre ngondwa wonom wotana of mensim na mode kokobo ene afin so tensa de ba wonom mensin ka che se mekese de wa matu mikrata bani pa bi enam kotikwan etufu magudi a we de party gulusufo na enye na omu nso nyina ese ya omu kire masa de yekoso no omu kasa omu pa na omu bo ne senti omu kire ma no insult and no personal attacks ha adwen pa ti mu hwe ni yipa ne mu ka bi na de akwa de etan sanso na the national voice and pay wasi form na kasa wa ha den sempi na den nam odibi nam pa na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia de anope nensem no doso pa enu akura na aba se okọ nation wato a obo campaign se be beboa na ono so yankopon ya adoma tumi kese no matumi dia man no man so yatimi akoya nim na Ghana man pani akogye tumi dia man sanso na the source ko wakata no so di biaba source ko wakata ndi biaba o chemsa Jimpa reject PhD frustration claims page 4 and so semono odibinam odiaba na omuchirema Bawumia 6 mandate of NDC delegate for 2028 enti Ghana man penny dada ebedi echire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia no chirimse mekese de dada na samo ye man miri bi atwam na fi so ebra so bio munya man sa no wani sum samo ye man na fi we de onim hwamo okwa atumi no okofa de aba na kuru anaba be MPP dia na o ma Ghana nyina so de nyina akoyede ma Ghana man pani gina ha che dom eboni chi dom no enya sem kuma kran na yanko ya nimu na abehu Ghana man pani John Dramani Mahamman foni da na sei ana afins mi wofa so no na ye man pani de ma US man no United States of America ni den e de Donald Trump kwasi Trump so no be de kwasi hwe se de ni trimu trina be ye kwasi na ono mu chire mi se meke se de US deportations no ana kwasi fo ntu what say o say kwasi fo omani eden kwasi fo ni eden so de Donald Trump by na ni aye den sa no kwasi fo ni eden pa to chire mi se US deportations DH challenges there at Supreme Court enti ube hu Ghana man pani ene Donald Trump fo ni da na msi akwaje tawa ha na manya sem kuma akra yire se benta kuwakatai de ho ensem de abasanso na national awakening need on mental health kwa isuma na chire mu se Ghana man de bra kobna ese yesore waka vite nipa pina na o ma adwene mu ha wo mam ha ehu ben yese mpinifo betumi asore na mo agina mo na adwene mu ha wo kuruma na ha adwen wohwe mebunu bi ni nipa bi dwumadi ayedi na tumi se bibia de dance yese se bi nipa adwene no timato wum de ese yesore na yehwehwe nipa ma adwene mu na sebe adwene mu ha no tumi kɔ fom pa de mo man na the Accra Times bi aba na o chire mi se Galamsey is a national crisis, but government will stop it
VIP assures nti Ghana man penin abedi akire miame maame Jane professor na pokwaje me kirim se galamsey no wohwe nipa hodo be manam koti kwan so tufu magude na ha adwen de nanso ode to manim ada enmanim yada apa be koso na fam de bia obeye na watumi atu galamsey nase nti munya abotre pa na se de tie bia no bibia be yedin magana manyina so ye ho atimi atoye wo mayi mu yakwe no kirema Eric Opoku grabs 154 million euros babe boa na o manga na kuaye ne nuane abusu o mayi mu a enya simukuma ko so afo no ehwe o manga na kuaye so no Eric Opoku grabs 154 million euros babe boa pa to strengthen agri-food ecosystem in Ghana ebe boa pa ma nuane abuso akuafo no matumi abomode abodwumaden pam ma o manya kuanim na MPA boost eager to kick start 24-hour economy in downstream petroleum sector no one babe boapa and 24-hour economy ni bejina na naso papa na fangu fui apa etredin biabe fa bia pe fangu atwa anadwo ahomachiu debe bia etredin 24-hour economy no bekoso edwuma bebuso Ghana mebunu so benya edwuma ye no ho nsem no good news for junior doctors as Health Minister secures clearance ntie no se de mo amoye doctor fo na munya adwuma nya matne fia bobna saa no mo so amaye adwuma yentua maka no oso afo hwe pomodin sem kese de ekire din amre wayi poma kwan mu sika na bedwa ibetua maka na nsenya bibia tomato din na I can't buy Ghana police service ni jata to family chiremo du bebia na omunya sika na mototo police for na police for time echina de mo pe na mo ye na musisi nipa okuro o chirim senya nokre ontumi nto police for munyaka nokre ni kwamukra na sanso na empenifa wodo bi kase chirim say apostle doctor kujosafo kantanka no omu chirim in fact no ye unique no demonstration konkra papa we no na med ne chega no na Ghana man na ntumi ehunu so mfa so anso ni muye sese de papa no ye so konkra ko akrata de da so eye dia cry times ho sensem so no na the daily banner so de binam daily banner na de Ghana man penin da dabe de kire ho nsem na ba umi akire se ne grassroots ho no mo na ekọ obo akra mo nto aba na no na se de tibe no dinkonem so de akire din na sanso na Confonochi teaching hospital wanom HR director Lumba no amu kire ma se de amayosem bi kwaso na kache mu kire se we de conflict of interest penifo tu ni se banche nyagro kro mo ho ni se ya mu kire se political and staff conflict ni powder mu ono mu ye adwuma no I say huna bi ni ade bi pese oye bibia no be favor no mu emwa Confonochi aban resabe na afi nso omu kire se papa we ma hu ni se amanyosem ona afa amanyosem pa na wo ye nti no on betu ni se banche enti on hye ni se pomu nso na ye ni tu ni de oye den kra na opompo so no na ekro mu tu ni se ya na Ahmed Swali the case na wo no mu kun ya sa na mu kire mi se court discharges lead suspect enti ni pa hodo no na enipa de mpanifo de kwadu bo ne pa se ye panipa odi ni wo no mu tintiman pa de o no edi mu akotre no panifo agya no e kire din on fa ne ho nkodi o mo kire mo nim ho hwe e ye ntense bi kekran de bo no nti no nipa pa odi ewu na nkasa hya nti mo ma nipa bi asabe wonye mfumso obi ada ye nkonkofa ne nkontro asem to mo agya no mpa ne ba bi mfamfa onkopa bibi nkodi wa ware nso a onkro ne yiri nkodi do na ho sensem no do na BNFT nso de aba na okire mi se me kase de monetary policy tightening halves money supply glut into me kase as blood money expansion rose to 16.6 in August into me kire mi kase de omo kire mu esika sem ho ntuso ye ne ade ekoso mai mu ano perifo tombo sa na na achechire nante no omo nya sika mu sa humpum sa o to no bo ase boko na nante kakran sebe bituma bo susu economy no kakran sebe ya economy no enko wiwi so am akoni edu na enko for mai enko nkoto asem titire fa sika sem ti hu sensem no eno ne yanko yanim tum de kayete time de ntinom na the daily searchlight insano presu bi dibinam daily searchlight dibinam no chim say high risks gold prices drive Ghana's economic recovery nti hu sensem so no hu sensem no sika ho edwade ide otumi se sia mo kire mi se gold no ne boa ye den ope bia to nhye wo ho no ba ko bra nyasem kuma ba bre pa mo kire mi se no na ekuta Ghana sika sama sisi
Emmanuel Macron kan kakra timpenifo gusu yenhyehyɛ ya good ne de obetumi ato bi aton bi na mom di wunya tumi krata afi nso price a na aka ne no omoto de ma won wunya ne saa bio ba san so na adwadi fodum na de scalage wo ma ɛho sensɛm so de aba ko akrata de that's where the daily searchlight anopai no ɔde ho ama ne body aba san so na med so le wo ya nipa omode tansa board no fa ne ho akodi a make say de kyire din okokora a mpanifo gya no yefrim kopie mo de metro lens wato no lens na saa osim say massive clouds meet Branda Champon in Accra and so bo ho ama ne de akyerɛ de dakra tefeto so miensani sanso na Bawumia begins nation water to secure MPP flag barrier slot page 6 and also on sensem na ya bo ho ama ne de dentia nsa da ndo maku asuko bio na DVLA hot road fines effective immediately page 3 no penipon na obo modern abadwumaden wo driver vehicle licensing authority for so no mu kirem se make say de sa road fine ya we bibia na ya fine kakra wo kwan ho ne ade mu kirem se sisi make say de omo aputu a stop omo de pempem asi ho full stop kwasi agina ho de asi ho no timike say de omo ya ne ma ba ko mienu bi atoto ne ma bi ansa omo atumi atu ho na mount sisi make say de DVLA for na tumi ahote road fan is here dem kese de omo de foot up asi so enti drivers fui mo na mokro no oyiwe chiridin the informers de binam na ochirema mahama predict na Jane presidency tout Ghana's women's empowerment Ghana man peni de o kan nyane say otai na be de achire na chi onkotai ni pafro bi achi so wa be de achire de aden mami oya ade pa na obanso di president ni bi eye ti Ghana man pani John Dramani Mahama chiri mi say ye mami Jane professor na no poku agimande ya me ya adom na say NDC for koto aba na motoma na kobeda ma sepa fi mami no sefata na se bi ma ya team no mema asompa na so ba be di man pani nyamfom so ti Ghana man pani ta na chi opese oboa na man so e form to ma prafra edi fra sade e kwa manyo se mu ne amamu mu a e ma na omnim de pa na mo ambada ye so ti Ghana man pani eni mu nsema ko akrata yi ede hon sensem ede aba no pay no yenko ye nimwe na yenko pie mu galamsen sensem ya 2 years for so de sombo de aban ode aban yo galamsen sensem ya 2 years for sa aban be share bopa na so ba ye no am se Ghana man pani said ya opri to me no space a wo share no wunya akwanya wie ne space a wo share de sia de ehunu wi o pick uhwema empia bontinti uhunu we omuchiri wa yesere wa da obeyi yi page 5 katefeto so enum ewa de informa na mu chirim se 2 years for ni chirim se zizi de trade union congress for chirim se o madu ho yaw kalam se kuna sa wo ya ye kokwasa dodo kokwasa la kadase kana ana man pani wa ma kama nkofo ni tubia na o mu bisa wo ten manim nya bo modne ye bibi fafa ho na galam se ni ye hu bibi na ano woten dodo yampia mu wa daily analysis so di binam court drops Ahmed Swale murder case ene so so sensem na ya boss nti yenko ye nimbio dada na TUC set to pressure government over Galamsey omani abro so beta taban sa trade union congress for so beta to man peni ko pemi se Galamsey no odin na besi fumatu ase na de kwaso die otumu se dada na to mo peni sa akra se Ghana man peni nanti se sebe na nanom nanti na sa chide emwa ye hu bibi na Ghana among best performing electricity tariff regimes in Africa PURC for nsem keka mo ka no Public Utility Regulation Commission for na mu chiri ma ohwe Ghana yan anyinam kane ebo a yagie no o mu chiri so ohwe bibi mem ha se nyina ye de no enam na kwan so best performing tariff regimes in Africa jene kama pa bia gusu perform kama tie no igusu etua pa na no media ndra pa maneso team ya hamacham so na sede nkofu ya tweme no omaji omatweme o matweme pa nyagorokra nti yenko pie mo the archives ko akrata ande binam no chirema woman dies in accident a day before wedding 1-year-old baby survive Charlie unharmed nti bakoro mu chirema me kese de ba obi ne ho fe papa page 5 edema the archive no chire mi se mami ba we ya pa wade asa na nyame ya do no wabie ne pono awade abafie na dakro pa de achi aba we kwa akoye ne wedding na chire din wawu nkwanhia o lole nkwanhia be fa ne de ne kwa aba
Ba we obedia obese ne sama bedi ya papa oni ni kuna brabe ma oni natena ye ne oma nyina bibia to din na busuafo nyina gye atom kwa wade a ade be chima na kwa wade a ka agye ne kwade afinsem kese die baba wana ya nyame dia ayore ho se no ma yetim obi pa wade akora bra obebre ne mpa yo bebo pa ne etuhu ache bebe mu anse wanya wade na obi anya yakopon ya dom akwanya ba de be chima kwa wade a chiri din ebe edin yakopon fa ne kra emfansi yi na National Lottery Authority for chiri mi so omo antua 37 million Ghana cedis bia no ya profit to state in 2018 amu chiri mi se nya no kreda munyai kana mu guni panimu asukuru mu adodo adan sansana tema oil refinery bounces back until resume crude oil refinery by end of October busuma yewomi yanka se nkwa wiye die na tema oil refinery no o ma sha se ye adwumaden se be ya crude oil no betumi crude oil no betumi adan na ni magana fango so sensem no akon kan ya no so bibia datin government to reclassified some senior high schools to ease pressure on category A schools into schools no be hono ma to mu se category A ni ade dodo na akoma penifo ba beboa na sa category so matretre mu kama se be beboa na schools ahodo a omo modern akoto hye na ye nyina pese ye school we na so bete me schools ahodo ni nyina obi atumi akokwa kusua de na bibia kwa kama de ade nti no bibia ni sa ha twentwene twa na mpe school nyina ye de a obi anko bibia ti ni nyina ya de pa the chronicle de aba Baumia Backers down start nationwide tour ya ka ho asem ye ndoma sukobio Ghana mampeni abedechire mampeni da abedechire no obontoa se ne nsa beka tumi akwa kutu franka wempia me yokondim 2028 na Kawaka te dia bana sema wakani massa pay the nurses and stop the to be sana mo kanu to be massa pay the nurses and stop the to be minority for no madwa dom kuma ni kirem say yanka nkyira so ye ohwe o man Ghana apomdin so se nimanum yada onkonkotua nurses for no ka no mabre Bika kasa yanka na nua senkanya nyame na fafi yanka moma ne kweli kamo kwa kutu na sen akopane hye no kwa ewo mra nipa na ka no krade a kire mo se unua ba bi na ko ye adwuma se na esi na bosom akoma ko be dumie ne yintua ne ka ba hu sensa na meko hyehye ahu de bia kasa sa ne press conference ahodo amfafa so mo chirim se kokutu aka no we doctor free are you ene e kasa no ogira mu de madom kuma no wadwapa Brana Champon unstoppable in Accra aka na osafo no hwekua ensensem so na opritumi nti in fact edom atu agi na chiwon kan oprimante mu no nyasem kuma we ni nsem ahodo a the chronicle kwaka tai de ho nsensem e de ba no pai ne yempie mu ewo discover kwaka ta no so di bia ba na okirema drivers chase DVLA from road nyasem kuma o driver for ne tatai impenifa do mu ya adwuma ewo driver vehicle licensing authority for so drivers chase say a two be na jajije bi nima hudu akuru ye koso ni ade ade na hunu no do so no do to mota wo mo ho no manyasem kuma kwaka te di bia ba na alleged killer of Ahmed Swale fleet intimika say the nipa okun Ahmed Swale mu susu so on the kun no o magya no okọ fa ne ho akwakodi e kire din sanso na bono is welcomes Baumia the Ghana man penin dada be di e kire meka say die nani bedi abedie no sanabo akrodom no onenam akopie mu ewo bono east a meka say obonto a ho no ma maginatum e kire din a obo adwumaden ho no ma na won sensem no so apa tibra ko bla 7 de do so pa na so ebre ni ntene nyina we so na yemfa ku aka tansens ma hodo na ba ye ni nyina no yemfa sine dwumadi ahodo aka no ento ato aso koyo na anope the publisher newspaper na ba the publisher and send me wow na anope be di san komo no what esa publisher de no the publisher newspaper se woni mi se wo fa se de enuma bi wo ho no ma ehu an yabuna ni chie mi hu pa enu ye the new publisher lawyers confirm we na da ho na senior man phone da ha ye ne ya de nyina phone da ha no na o say ba ye nu ye nkan bi da na ye ntumi ntwese kan wo ye hu ntene ye din no nti ye din na ye hwese hu sensem no ye beka bi mresem right nti atiefo no fanche du ba bi ansem bi wo na ye nkan bi anya se ye nim o ye nim na mmom ne ye hwese ne mani mere ma ye kwan na mpenifo ma ye kwanya
yensu ya ka bi branding krabia na beche right medase papa 37 minutes after 7 quick commercial break ya ba ada pay a bedim komo aha ye deal 106.9 Minia femme waso any umre kakra na menka DLFM Plaza Hotels one simtia one trail se wo baby ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomodin wo mu adi ana wo pe ensa papa metre abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedua mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. One Trini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee. Weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum. Nebe shekiu amawoniaje. Itegusa. Oh, DLFM Event Center. DLFM Plaza Hotels. Edai papa. Inipadem dear buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya was sum dia. Ya bia punama. Afe ye 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wabusia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so any atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa herase. Ye ne fire service station no ini din hwani mu. Se wo kwa adenta. Ye ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM-plazahotel.com. Website www.DLFM-plazahotel.com. DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. When him say your data system 99% of our daily activities, you buy in contact with viruses and bacteria. And anything you offer BioBlast disinfectant, BioBlast disinfectant, esa boy who buy 99%. BioBlast disinfectant here the electrochemical activation technology from Brian and the aye. The active ingredient ecochlorous acid, viruses, fungi, any bacteria. Environmentally friendly and safe. And to say few schools, restaurants, offices, any barbering shop use to BioBlast disinfectant for bon who buy. And yes, also a BioBlast heavy duty cleaner, non-toxic chemical free cleaner, a good degreaser, air bois, a cleaning fat, grease, any oil. And to use BioBlast heavy duty cleaner, if a clean your tiles or bathroom, sink, fiberglass, stainless steel, and any home. BioBlast disinfectant, any BioBlast heavy duty cleaner, a cleaning agent, BD Group Limited, Edia Begaso. BioBlast disinfectant, any BioBlast heavy duty cleaner, no, you want in various sizes. So pedudu toa, and so pebiatwa, Kogoyo Mart, any China mall. I work Ghana have a bia, Ubenya biato, Anna Fre 02465966889. FDA Aji Edwedian Katwe Atum. Luck is everywhere for everyone. Ekunim die mrenu asaba afedie me wini sa ase obi ani abre esisa wadi jollof no the luckiest season 3 aba we ya akwanya ebema waso wo la kahwe na se utie yi a ubenya sika gu boto ye wo akwan mienu a wobetumi afa so abeka sa agudie yi ho ne edi kan no fa wo phone na bo *712# mia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho ana mia mienu so na to bi ma wadamfo wo feel lucky ana mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo se mia mienu so na wankasa yi no ma wo pe fa mobile money tiaka enu ano no wa beka agudie no ho kwan fufura obetumi afaso ede wo ho ahye agudie mu enu se obebo thelukkiestafrica.com e wo internet no so se bia mia community ticket no so na yi wo number ana se ma system ne eyi bi ma obetumi ato ticket no ama wo dofo bi ana obaba open asem se wo Ghana fa mobile money tia se wo ni Ghana na wo amanonia ene fa banka ni tia ticket ba ku bia betumi abo sika no ho empen ahenum eyi ye matsa ye pe na nia wo community bedin so betumi aye mohudu bo *712# ana se ko thelukkiestafrica.com yen kambom na yen nya lucky na lako bia shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata e chire wo curating lottery platform no so the luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. The luckiest,
everywhere for everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go bread, but you need some luck today. Just dial *712 hash, make you play the game and win. Oh, buy for your mama, buy for your papa, buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K, you don't need much, not much to pay. Just dial *712 hash, luckiestlotery.com. Play the game, play the luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. You could be the luckiest. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. It's a brand new day and time to tune in to your #1 breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Sakoma, engona ba, nengona ba. Zazo, kakwe mi jono, mbonjono. Kakwe bwani mi famo mi na Jimmy high, mbonjono. Ulega Jimmy na jila landa, no hani mi kwa mi kabobala. No honey me jo ni mi dot tamasang bonjono anye mi neke woo zazo akwe mi no kono shi ono jono akwe boni mi chala mi da mi hai ono jono. Ulega Jimmy shika ne ju shika, lo mi shika ne ju shika. Akwe boni mi chwala mi da mi hai ono jono. Ule no ni hewani china ba shi sikli ne akwe jai. Adu shikle tena wa no akwe chwama. Ule no ni hewani china ba shi sikli ne akwe jai. Adu shikle tena wa no hane ka chwama. 6.9. Kakwe mi jono, kaba kwe mi jono, kaba kwe mi jono, kaba kwe mi jono, kakwe mi jono. I got my way, get your own. Why you want cost me, boss me, force me to take away what you want? Make somebody talk to Ramo. Hey. I got my way, get your own. Why you want cost me, boss me, force me to take away what you want? Hey, life gets so many roots. Just one way could give you fruit. Brother, we have suffered. 106.9, a beautiful piece of music coming from my mind to not to brew. That's your nest. What's up? And you'll be a sasson, sawasa. You'll be a sasson, sawasa. I know what you're up. I pay my mini winding come on kakrawate. Just one way could give you fruit. Now the luckiest are cradia back. Our mobile phone is here. Now dial *712 hash. *712 hash. Now the luckiest are cradia wants to be. *712 hash. Options near me, you know. Option 1, I feel option 2. Option 1, one kasa wo trauma ho. And I feel option 2, I want to to the amount for fra. I like your sacradi. Also far who share. One kasa bet me my system no I generate code the amount. I want to me the grow be. I
like it's a credit. Come up. What's the fun? Who should? I did tell you. I'm so woo here. Take it back, go back to me and multiply. 500 times and over. And I feel whole community knows so. It's me at 10 times and over. I like us, I cried here, come on. And to dial star 712 hash. And the luckiest I cried here was so far who shame. This is your golden chance. Hop on. Let's get to lucky. Because luck is everywhere. Experience the ultimate in comfort and luxury. Your Fosu Plaza Hotel. Your hotel come and make up for the Amawa. For the at the Chimna for Butanso. Every solo more famous. Yeah, what really I said. Just one way could give you identify for her. Brother, we have some comfortable and luxurious rooms. Conference room for all your conferences. There was salon, papa. Swimming pool, gym center, or hall. You know the Fosu Plaza Hotel. I wanted that farm. Restaurants, papa, the local, the continental dishes. You know, Sabekebi. I want the Fosu Plaza Hotel. And it was a from penny for your reservation. 053 04 588 34 020 7979 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort. I want the Fosu Plaza Hotel. The Fosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. I remember Musa so fear the paint in the Senate here. As if you don't see and by painting, I'm a fear na dada. I don't see and but paint a wahuno. I'm a fear na dada. Now painters muntie. The latest painter batan will be a Yusubia. The latest painter what town? I a diamond paint. You see at the panel torn the home. You find the diamond paint. Diamond paint you come up. I washable. If you to me wash it. What paint this way and fade it? And your colors ninging be diamond paint. Papa. Your gloss, semi-gloss, acrylic, vinyl, silk, white, out of it deluxe. From penny for nothing was so brave, Jodia. Paint papa, and one diamond paint. Yeah, walk Quabina, a shallow budget. Dummy Vogalizer. Out of his painters at Dom Plaza. From penny for 050 349 3710 050 349 3710 05467770 341. Diamond Paint, leaders in paint and colors. My dear was so to be done as a pa. Just a web memo. Maybe what the anti-antis are now for the Ache. And I say, Papa Cram no crowd what to say. What I noticed said, did you marry in the birthday? What here? What did I say? My dear was so to me, national fell to me, bedroom day. Also to me, power. Just a web Bema. My men can forgive us, speak up, so some farmer. I am member driver, my watch now, so. Premature ejaculation, what the body are, the trip or banning baby brutal. Premature ejaculation, sexual weakness. We're ready to give us speak up sauce. Give us speak up sauce. Give us cold capsules, Abab. Give us cold capsules. Very, very effective for waist pains. Cold quality. I am Timmy Hawa. What drew them? I give us cold capsules. Give us a bamisha, no support 2 meal system now. I could see malaria, typhoid. I'd have to join this. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a benya biaton.
0543 222 470 0543 222 470. Give us speak capsules. Give us cold capsules. Give us a bamisha. Parapema Mimusa went to me and the museum. One of Monsieur Lumba in supernatural mineral water and make for the Amawa. Lumba in supernatural mineral water. And sure you come out. Abu Juncio. Should be a wood, your program be away, you know. I must say, we here and show yourself a hoa. Make sure say you Lumba in supernatural mineral water. Lumba in supernatural mineral water. Like I say, it's pure in every form. Let's get a grip. Also, my one son can be Papa Pawate. Prep for if it was your supply will be 0555 27 4757. Lumba is supernatural mineral water. Ensure you come out until we soon be. Lumba is supernatural mineral water. Kakwe mi jono, kakwe mi jono, kakwe mi jono. Kakwe boni mi chala mi da mi hae. Uleka jimi mama ne mogo mama ni. Lo aspartame sampana. Kakwe mi jono, bon jono. Ule no ni hewa ni china ba shisikli. Ne akpe jai. Adu shikli tena wa. No I can try me. Ule no ni hewa ni china ba shisikli. Ne akpe jai. I do she play dinner one. No, I got your man. Go, shoe beru. I got fit me shoe like that. Go, shoe beru. I got fit me shoe like that. Solo nachi, solo lewe nachi. Solo mo femo suke bang. Otwe bolo. Kakwe mi jono. Oh jono. Kakwe mi no kuno. Oh no, Juno. Kakwe mi Juno. Oh Juno. Kakwe mi no Juno. Oh no, Juno. Kakwe mi Juno. Oh Juno. Kakwe mi no Juno. Oh no, Juno. Kakwe mi Juno. Gradani Kebo Basane Unyum Shami Nyumoi mi Kejelebi Kagbebe Kanyashina Shilacha Koni Chami Oe Wadani Mikebo Sumore Moka Memlingo Mekoni Mi Jebe Mi Ene Me Feke Mi Peda Ani Mi Sumo Shomari Ni wasumo, demo sumo, Maria, oh,
Odon di esanetie. Odon bubane ni mi say, not the way we do. No girl no say, odon di esanetie. Ofana ni to me so. I miss me tie. You want to be to me. You need one I miss you. You want it ya coming back. You don't want me. You and one if me and one if me. You don't know. I'm not so dummy. Let's go yeah, mommy don't be any. Farsight Enterprise, Local Memory, Party, Family TV. DLFM. After 8, 106.9. I was telling you, what I said. I'm the fat and I said, I'll pay a bedding. Come on. Come on, Hoppa. Shaba kwadio sami bi anape watena se na chese the way washi to do anu ashepa baby say
Coffee Taylor Atnasem. I wish I make us streaming live on Facebook. Obana Faith. Also, I share link now of Frobin Shop. To me, I should be an opay. And I feel me man penny for Quab, but I feel. And come out no, and then we quad on a pap. Yendisa and Komoi. What joining live on Facebook? I want to share link, more for Frobin Shop. And to me, I should be an opay. Lumba is supernatural now. What's what I daroma. And I did discussion, no. Yeah, the bro. Could you imagine? Bibia Boko, dear. Nice one. Coffee, good morning. Good morning, Hitman. Bibia Boko, dear. Nice one. Ya baby a man pay your dim come on. And then come out ye dear no. A dear as on mine as ye shedder and pay attention to Sadia no. And a dear a hard dream pa. Now the question this morning is a concrete measures being and near my bank in Shebang and especially the Ministry of Transport, MTTD, and the Ghana Police. Now we call various bus stops. Ya one brand be one ma wojina jina honum. Fe Rubania, we be say o ma ye junkies. Na se bus ni load wi a na fe wo jisika e de free drivers yi ho. E ba se drivers ni fa ma wona na kwakoda ni ntokwa. E ya de a ekoso won kran krom ha minim baby awa wutie mi anopai de batakra ha ekoso pa. Ekwa ben ye be fa so na de ekoso yi etumi asia no kwadwo aminti wa no pay. Right, brako bra medo ase na yemfa nchia ne na ase me ne tifo no mutie frɛ chichi no benche ne nkasa no pay nso. E do mu nyina ase nyame hira mo pa. Right. Na enkomo we no ayasem bi a emu oya edema oman Ghana hyenkafo titiri no wono ma wawafo no trotro drivers no omubre okrum ha pa na zabatam say Ghana mpanifo ma wo mani ekọ wono madwuma no ho yipa brakobra wo hwe oman Ghana mra hodo a ema nipa kwan ma ne twi hyan a entina omo se drivers ne ko mo no mo form ekuo union ana association entu be hwe wo drivers fo nka bom ku ahyenka fo nka bom ku bebre na wo man Ghana ma ene bebre na do so pa GPRT ye mbaako concern drivers bebre na proto ade ade ne nyina ye ahyenka fo nka bom ku na de tie ne se wo hwe cars ahodo wo mam ha se na ye kasa omu nyina so nko gina station wono mon lodi a emfa omo nko hompo right omo nko honom ene ye den a de car no mpa ono wa gina station a wa lodi no mpo no e den a wo ko bi besi kwan mu so bi si kwan mu a na passenger bi gina bus stop no pese wo fa na eye maabo obegene ho gina pa anse wetumi afa passengers na asamba kwa me bisa me ho anopa ni se ye firi hin ye bedu pempenso ye duru no emiri bi atwamu no na hyenka fododo na omo ye wawa okurum ha na mo trotro ne ade ade ye nyina ye nim bibiri na ye no kwampa so a ye menim no kure ne eboa adwumayefo omo kɔ me ahodo ne eboa no pa ne akwantufo na eboa ya me nhyira hyenkafo no dwumadin a omo bɔ ede so my Ghana na mom those days emiri bi na atwamu no na ebeye den se obekɔ bia hodo a eye bus stop ahodo a ese ka gina hɔ no ma obi sia usi no obi gina hɔ no mo twen se obenya ka ofa no no na ebeye de so ba kɔto se kɔbrane bi gina hɔ se ofa ni pa wɔ hɔ nko ade se upo kila bitua na ogisika de free shenkani ne hɔ no ene sha se na ese sumena su jan keten sa na sisi no eya agency mu ane sa na ade ba kwa na medi ya wo ma we mu ne se ade ne sha se ba yenim sunsuanso ade beba be kobrane a ye na sede a ono ese otu ho anamo no bra kobno betena se etimi ayi nani sa amana dum pempenso abegi nsemu ansa eno se yakotwa hu sika ede apani pa bi so mo nkoko entu sa ade kro na se isi minim kwan ye fa so dwen asoman ene akandifo minim kwan ye fa so dwen because ade na e ba enya se efiri ba bi na e ba wo efiri ne ye na ho ye ni tua ye hu de ekoso da bia nanso obi anka ho asem sa to the extent sa de no ebegi nsemu ache se wo ye hu wi kura nye ye kura ansana ya hyase yakopɛ ho foto yakopɛ committee so montena se munyi sika wo ye hwehwemu munyi sika wo mu kwa mafaso mbe tore sa de kro na se wo mra de ne hyase no kɔbna ne hu ye a wanya ho hwe ye mi sa ye hwe ahyenkafo na mo tu kwan kwa akyirikyiri no yemfa ne so mo lodu wo kaneshi ekota krade
Cape Coast mankesim so aduro ni ade no me metafa ho na minima mane hunu mo hunu pa Kumasi kwantempon yi so ne mia even wo firi ha kore kokofo dua ne ade a kobisa hyenkafo na mane hunu mo hunu eno me ne hyenkafo no pina di nkomo whenever bia menya kwanya mefotorotoro bia me no mo di nkomo be sa ade na ho wonim kasa ejina kwan no ho mo fa nipa no eho nye station meboa station right eno mo gina kwan no fa nipa wo hwe oman Ghana nhyehyɛ ahodo ne mmra na nka ma ho kwan so be gina ho no mo so be fa nipa right fine enipa na fa ne so okay ho no mo station ho aye mante no at least ye nyina ka se ye kwahye station ho no ma ye nkɔ ho ntima me nyina ha baby ho no so bia me gina no kra at least ɛhɔ ne ye bus stop a betumi afa nipa enya hwe wo de wonfa na wobɛhu sɛ mrantewa ne bia be gina ho no Black Brombe force na ka na yema wi a se kwata krade mutumi gine 400 cedis. Old cedis 4 million. Na yaje e free driver no no. Na driver no se no bia. Ene ya sebe. No much driver no 400 cedis. The last time I minya chance any boys ni bidi nkomo na smo ka kire me ne se. Kaneshi asem na me kan yo. Kaneshi food village na se hwa. Enim ho no ma be bia adaka ase ne fata krade ni ada ho no mu gine nim ho no ma. Yes. One of them told me say Bosu enha ho iskana yaje no nyanya nko na edi ena mbisa se na mo ne ho am na edi na wo se hwe na yenko na edi anka fizi bituma ya adwuma na me say I mean how I don't understand chechirim na wo se hwe na wo kire nse me hwe se MTTD officer bi hye white gina ho ampane ogina ho wayi nani o ka kire me se hwe o ka ho o represent MTTD fo no bio ahemfo a mo potem ho no bi ka ho eno wachi langas fo sika wo ene o man kasa so mo yira manfo o mo yira drivers nji sika no sika wo so meaning say sa mebunu na dodo na num nupane ne ade o mko gina kwa ho no dwumadi bus stop sa do hodo no e kama akwade se nipa bi ebe o mu chi dom sa de ye ya galamse no ye ya bedu bempen so ye ntumi entu no sa pepe na eko pe bi hwehwe mu amaye no sa na o mo ka kire me and meaning say e ye no kure nso wo de opa ahyenkafo na mo fa kaneshi e kwa fa kaswa no Wudu kaswa 106.9 overpass na hodom a fa form na hwade ofa down one fa top na ofa down sa bus stop ho mpo na wugina ye wo guys be mu je nyina honom omo chewa wo ye den o manya okra etu na esiri so mbejo fine say on approve ba bia ne ho ye say obi gina mo ma ne nyina ho atọ do drivers ni bia so den ombu mra so pa se nipa ne ho hia se obegina ho a men yen so mane nyina ho ontuka na nko man nyina ho kra you see na nipa bia ko fast space a hye mani abegina ho no na magigi sika no sika na mogene bibisa me ho se ekọ hen where does such money goes sika na ekọ hen o ma mo de space ekọ gina nyina ko hye mani m ko gina kaswa overpass ne dan ho no ma takra de kasa na ekọ no mo fa nipa no mo gi o mo se sika no sika na ekọ hen fa me bibisa me ho se sika no where does such money goes sika no kwa hen o mo gi a ekọ transport union so na se ekọ aban aka che se sika we no obi abumra so nti ya gi sika we ekọ bo Ghana man puntu ana se akwa nkra bi na gi sika ni chedi ana because me no etete me eno mo gi no ma che sika no MTD fo no bi ka ho MTTD e posi fo ya mo gina kwa ho hye white bebre na ka ho bi why why edu baby even haye ne haya atomic junction haye baby ye gina faka akọ akra ne ade ye bra kobra me so duru honom na nipa ho akere ne peka ye nya bi e ho ye bus stop and the drivers are losing money passengers are walk faka no me free baby na me ba they are feeling unsafe ye be duru ho e free baby ye hye free baby ne ye ba ne ye be lande boko bobobra you see na ade asa enipa kopaka enye obi na di ni passenger ne begina ho mia na me kome kwa na me kogina bus stop obekwa na obi 349 ibi na bia kofa ba begina ho ena wunnim na wo ye driver ni na wugina ho na wo fa ni pape ni ya betwa ka ne ho hia omo wo bo o mankasa pe na omo je 20 cedi 30 cedis wa ye de ache wo ye 15 cedis na ya che wutum se kan bi wo ye 3 cedi no no na ko bia La Paz na wa kwagine 20 Ghana Trotro na wako ne free akwa La Paz ni baba ko sika yesen 6 cedis sa wogine 20 Ghana ni pa dodo sen sika na waje ne driver no sika be na obenya na ya de ayesesa maka ni wura na ka ni wura mpo bibi se ya de na ode be ye ni yie why na masa ha kwan se se nipa ni ko gina ho no na oman ne mra pie ni mu a ebetumi ama mpanifu apam sa nipa ko na free kwan ho ana hwe
Udu Kwame Nkrumah secretary ho no ma baby akasman FM anim ho ya nche ho ma say obe branche e de akowura ye friend say TikTok lane ho ye say ho hu say baby ho ba nya bus stop unim say ne enipa gina ho no ma mo gigi ska free drivers ne nchen passenger anante ya begina kwan ho na wo fo kan kwadwo baby a wo ka ho asem yi wo beto wadi na police nso gina I'm telling you they are there omu gina ho de meburu ne bi ye no omu hu nya se omu nim de awe so de na entumi mo omu ntumi enyina omu tumi so enye de ye de and anytime a driver be park so ba be fa passenger na wo ma rush car no na o ma jisika no and eno na driver ne ka se won tua na trouble started unua pa me say ade na me ya se meka ho asem a me hwehwe mu a me nka ho asem that's me se me pese me tu bibi ho anam a me nya bre hwehwe mu ansa ene pe nkomo a me ne boys na dia kura chire ba kobra de enti ama MTTD fo ni bi ntumi nya hwe ni nyina ne se sika no boys ne je no omo chefa omo kwaji omo no ne chedi yes sika na boys ne je ne kwan won mpanifo ni bi esika omo pon omo koye sesi ma omo anko mu ntumi nya da ukoduru shia same thing baby a bus stop wo bia enya akra hanko awo wo de fa windi ba kwa na so akọ baby aka beji ne bia pam junction hen na pam junction kwa de ba ko do no ma etan me se cars na free takra de ba no se wunya bedu ho no ma anka those days ye nim se anka wo station na ye wo sika bia ya na mpanifo ne je e de bo asiesie station ho no ne ade a ne ukọ wini ba ne ade a pam junction na station ho no ba ko bra ena de enya ho asem wo wo station ho no ma station ne je ne de a wo ye den donkey boys ne bejo mo de e wo kwan no wo ye don bejo mo de why driver ni nyama ni say say so koye osan wo mate ni obetua ne ka san nkofo no mje nyina kwan adwuma ben pote pa na mo ya mo gi say ska me bisa wo e ya adwuma obi ni pa be gina kwan hotu no kwan na wafo kanti no gwaji sika no anani a me komisi we yi kaneshi first light o ma pani bi wo hwebe me kwantena nwura ma ote sa be gina kwan ho na ode bag asen ni kum so obi a ojeje to ni wa be gina kwan no ho ka na ekwata krade na uduru ho no na wugina bus stop ope wo fo ya na wa be gina driver no wo ye den obeje 10 cedis 20 Ghana na woni na lodu na ye fo krade masa 350 300 straight na waje se sika na ekọ hwan ho Ghana man pani dwondra mani mahama ye besrew ni ma we ya sha ase no ase sum na sija e jinsemu ene menya ntwan ma obi nkofa pentoa nwo obi nkuno anse ye kase na boys na kuku obi da ha no ade o ma ye tim no mogya ene ye pe agide bia dade ne jinsemu ma bibisi ma obi wufiri mu ansa na ye tu ye hofo asua de ewo mu menya ntwan ansa hwe drivers boys ne bitumi fa bo se driver na ntua ye tumi de bo de boka nim epa na hwehwe enkwese hwe obi tumi twen nan fo nyina e wo driver mate ne so wantua akwa mo do be fa so no na obi atoka de ma obi so mfa nya adwuma na obi ti ba bia wonya adwuma bia na se nipa ne gege driver fo ni sika firi o nsem na yenya kamafo no mpese o mo kire esen okuru ha no bibizao te kuro no ye ni pani bia road ministry no mpanifo mo hwe akwan ne akwantempon sensem so ahyenka fom ka bom kuo omanga na post service MTTD fo no road safety authority fo no masade ya ka ho de mu ye no enipa nkwa na mo de agura topre enipa nkwa ena edidi aguro no yentwanya menye nkotu nipa ni yentwanya ne yenwo obi nan funku no because boys ndo do atumi so mbegina ma han lawyer dada obegina atumi se ba ba ye no wa bucket se kuna ni so amakwa enti wo ye rough kwa do be fa so no ti amenne ahyankafo no mo ye trotro David bebre na ni kamafo wo mayi mu eni yenya ne sa wo ko gina ho no mafa ka akura usuro me se kwa mo de ni pa fa so no me say sometimes me say me gina wona sa me foka na beje driver ni sika na ye me ya one time bi na me kwa kaswa and do you know what I did me nyina ho me hu se mo gina ho sa na makoma ni mu kura be kura me nyina ma just me ya because car na me fo nya na ni be gina ho enya na be hwe person nya ma driver no me na me pe me tu me kwan be gina ho so what the na say obeje me hu sika how ema drivers ndo do na na metifo no ehuna mane tedu ba bi a na drivers ne metifo no bi so bo apofam wa hu say edu animra obi a woti ma no pe no mo a mo free La Paz ama saman pokuase ememe ya hodo a me de ba bi a menim na meka ho asem no say edu anopa na ofri achim water La Paz na ade La Paz fo mo kọ Accra 6 cities
ɛna ɔmo gye wɔn efiri hɔ no mo kɔ akra na mum nyame wadom na adeɛ san a ɛbɔ 4 ebi mu kra hyɛ ase around 3 from 3 pm saa kɔ du anumre ne deɛ bɛ akɔ na wo ba TNT na ade kɔ en sɛ 6 cities a wobetua sɛn 10 Ghana cities efi akra ɛde ba alajo ɛba achimota yɛ 55 ɛba alajo yɛ sɛn 5 cities edu anumre a kila betua 10 cities upompo betua how yes saa na ɛkɔ so wo deɛ wo pa ye bia homatorofo na so de ɔsɛ meboa na wo metro challenge ɛndura akra mo gye obia de sɛ nya bɔtre ekodu animre no sɛ sika ne de ɔyɛ den abetua ɛna du ba bia sɛ sika nketenketen a mo gye firi ɔmo nkyɛn na ɔmo de ahye mu ama yɛ passengers ne yɛ tua yes sɛ obia begina kwa ho driver ne nya ne hwio ɔfa nipa no wa yire na gye sika na firi ne nsam ɛyɛ obia sɛ de so ɔhwɛ sɛ saa sɛ bi nsam hunu na nya adwuma obia nhwɛ ho asɛm a should we have a special task force na ɔmo mpamo mmerante yi ɛnyɛ special task force bia ɛnyɛ ni special task force bia adwuma MTD di form yɛ den wɔ kwan ho so mo hwɛ bɔ kwan ho sɛ bɛyɛ akwan so mmara so die bɛyɛ adwuma baabi a yɛkɔhu sɛ boys gyina post for the car betwem hɔ da bia ɔmo hu ɔmo deɛ na ɔmo yɛ fa ho ɛno so yɛnkɔte abadwoko fa sika ma ɔmo we don't need any task force bia so mo nkɔ pam nipa mfiri kwan ho ɔmo nim MTT di form gye nyina kwan ho ɔmo hu wokɔ kana hyi ɔmo wɔ hɔ ɔmo hu enti yɛntua ebi hunum so ka special amount bi twa ma ɔmo ansa ɔmo akɔ pam nipa na ana yɛbɛsrɛ sɛ munim sɛ mudie nim na sika na boys na gyegye mu nyi bidi a mo manye hu sɛ yes emla na mo de yi adwuma ɛne yɛbɛsrɛ road safety authority for no ɛkwan se kosɛkosɛ empanifo mo ntena office nko a I think sɛ mo tena ka mu munya ka sa kɛse ne tenemu na mo kwa mo hu de ɛkɔ so ɔkwan no de na mo yɛ afa ho ne nyina contribute to road accident ne crashes no so obi tika mu kono bi de abuba bom no opira na ne nyina kan kwanhyia ho yɛbɛsrɛ ahyɛnkafo ne bre pa metifo ne bre mesi yetumi ki bi bono enya yizo chairman yetumi yi meti si fom edine mpamro adenti asikara mo gyino pese obetua yesibire mo ne pam no hu sɛ yes ne widie mu ahyehye no aden eye bone a wayɛ sɛ okodi meti ni eye bone a wayɛ sɛ bakɔfo obi ka yɛ trɔtrɔ na at the end of the day no wonya sika hwefia na and we should wait after say nipa nkwa be free ni sɛ mogya be nwunu ne yakote abadwako mo nkɔtena se hwehwɛ mu na mo hu kwan ho da mo betu wani mu ase na no so be na no po abeka galamsey ne ho na afi de ye nyina ye koya nim saa we beg them sika hodo a egigi a enkɔ aban mu no ne nyina beka ne sɛ pro ne kankan ana meboa sika ne ye gye so obi afom mra ye gi sika na ekɔ hefa ɛsɛ ekɔ aban ka fasim ne de ye mponto dwuma na we sika na mo gye ne individually na gigi sika ne die a wo man ne nya ho hwemfiri mu na obi anka ho hwesa no pese mo kyerɛ yɛsɛn hyenka ne nyina wagina ya kye no sika na ya gye no akwa aban sikam futuo mu yedi ba be yempuntu dwuma be siesie kwan yedi be yesi portals da ekotuatua na draba ne nim so yemfom so ba sika na ye gye no no yedi be ya ade abebo wo man ba here is the case sika na bra kolom gye wo mo no doesn't go anywhere ya gye sika na ne mpaketua bi achedi na kyire din yenkofom de nyina kwan wi ya kye wo ma na wabiem tesi yempo de o kwa akra school junction ho no ma be gina ha ma kye no uduru ho no ma wo mo number 5 ne ade tese nyese mo expect anything they don't inspect anything uduru ho no ma na o ma signal chale fabra o aye daily blender o mo gigi free da wese no right koja na pay me da se wo be sa ba mu biem me ma kofi akwa ba kofi Hitman ma che ma me too Hitman Ghana has in the nyama bi di agro on a normal wow tenase na odwene ho a mate ndi kwan se mate tueske bia ma obia oba be gina ho so olodi ka ma no aje se mate ne de ne pe ene this kind be ma Hitman what am I say e was say mate ne de ne pe this kind ma but sebe passengers ni be gina ho na nya ho na akofrefre passengers ne se yemra me gina ho na wa ba beji ye hu sika inshiraba kan about kaneshi de no similar thing ekoso won koko the very first day deal wu ye no that was the very first day me de me nan say sin koko krum ho de bia me twem ba me fa me nan say si woda me de me nan si ho no ma similar thing and it has come to the level sisi and station masters for ni nyina de omho aiden agimubi when you go to these places omulodi call long journeys near the adeno and it's happening now oba ye has side na ye
ye La Paz ye ko Shiashi ye kwa ase no eno de a full of junkies and a loady cars no and omu loady out mu say atomic here the last time in Shirabako just say oh loady canes no kra na ni nyina kata wada and oh loady na the moment a car ne be ye ma pe na wa rush mate ni no and omu you can say bouncers wo ho no ma just say omu penny no omu nyina gigi scan omu de command no inti say oya wa adwen say untimi untua ka that's where penny no di o ma no bouncer ne ba be ginem abefoka na Hitman oba no ka say face camera no na ka say on fama na ubenu na enimu o de be bakra be gigi scan no and you be na be catch us say face camera akwa no. And these people are charging like 20 cedis. Charlie, mate ni name grampun olodi akola pass no inshiraba kan ASC cedi 7 cedis. Now Bejini 20 cedis. Na say seat no no saying ena yemfa say o de enya approximately like 4 seats. Passengers 4. Sika no de ama o. Ahin no benya. And these same places to ye try tickets. Ye try ticket to amano. Into we say ye de kwen. And the funny thing is, please if ojina ho. Shiashi, Atomic, Joulu, La Paz, Banyard. These joints nina mabubo su nina. Please if ojina ho. Ablekuma kev cramp na ope baby a please for gupa ablekuma kev na no na mekoji meduane wo ablekuma kev na Hitman ablekuma kev komanya 3 cedis 50 pesos asemi amiken obi otie mi bia that very day no so wo bia obetimi a testify ablekuma kev ye ko amanya 3 cedis 50 pesos fair enough. Driver ne mate ne ba no olodi ne car no aka nipa be 5 say 6 be 5 na ayema e na obegina kev e na nkrofo ibi lodi ibi bo ano na Hitman ulodi wie normal 3 cedi house there be wonye e na mate ni say nipa no gumu deda na kakra na aye den ayema e na obebo alodi na mama 3 cedi house onye you are charging me say me ma 10 cedis na ablekuma kevo come yan e sen when you be na simigina hobi could you believe say mate ni decided say on fa scanner money biom say me ma na say wonje de ne krenken tu kran me fa ma biom akwa ne fa aboa passengers go kan mo fa aboa back mirror no pa wa pai no passengers gumo wa tubo apai no. Oh, because of scanning. Because of scanning, because of 5 cedi 10 cedi binti. What pan you see I made driving in ko boka abro sa 10 cedis no. Please if ojina o. And omo kan ho hwe. Omo kan ho hwe. The funny thing no. Omo kan ho hwe. Monsieur Obia otie mi bia nim say ablekuma kev. Please fogu traffic lights no 1 2 3 ninjina please fogu onum and even KFC kwan no so krampo please fogu onum omu gina ho omu kan hwe akwana pai glass no mirror no adwane free oman kan hwe and these same people are the chin omu say gina ho lodi want yaka ye pai windscreen and say ye kitedua bi na no anado abobo ano ye de ato water ya fa so apai. This is what they are doing. Bone ben and a mate ni driver for why obeto petrol sen obeto na wasam abeji ni 20 cedi 10 cedis passengers ni kra afoka no krampo sen no mutua
send no mutua. These same people, ewe busuafo ofie so kra. Sa ska no mo jeje free passengers no. Eno no mo ye de mo di ko feed. Na wo ba beje 10 cedi 20 cedi na de akonum wi. Ene tramadol. Wa ba be gina wada. Ope baby o mo tie da pan atomic. No gina no oda. On nampasuo, on tia konwa so, o gina keke no oda. Now be taki driver mate ni ajiska. Meanwhile, scanner wo gina nya say wo di koye bibi papa bi ama ho. Ye ne ba ko kasa nanum pain say a day when nya ko timi nya 400 cedis a day. So gina ho no. Say o gina o keke no lo di ama no. When nya ko ampun o timi nya 400 cedis no krampo wa pon tembe 5. Wa pon tembe be 5. So what you to me just kakese pa. And Hitman, the stupid thing is, or say 400 cedis no, onye wie po no no mfanya hwe. Wi na ne tramadol na no de no. Obesini nyina anadwo amade ache. Na wasamba be gina we lodi. Onim say next day on Sabe Ken. Onim say next day in Sabe de ebeka. E na adane adwuma e wo Ghana asise ya me no ka sei. Sisi a e adwuma a omo employer manfo. Okona se penini wo honuma na wafa wa adwuma mu. Isi ada omo fa adwuma mu, omo fa nkofo adwuma mu. Enti ende ma kan mo ye 5, mo pe mo be wa sei. No mo penina se ntu ba ko hyiashi. No so afa nkofo wo honum. Na ndi omo lodi ana ono te akonwam. Na wa jiska no. O jiska na afi de by the close of the day wa chama mo. Initially no omo ni peni bia, but this time around the omenya peni omo hye na se. Omo fa adwuma mu. Right. And you don't pay them, or be destroy your car. And no be proud. And it's very, very serious. And it's very serious. If you don't pay me that say, my memory so what chance you know the can accept drivers no various unions. I don't think that various unions no one Ghana police enti me up. Na fe won di djuma emwa to protect their drivers. Oh say o ma na mra no. Na kana papa mu no ahyenkafo nkabom ko nhyehyɛ ne sɛ driver ni de bra station ne be fa nipa. But yemfa ne sei sɛ da medi kan no car no ebi a loadi na e kɔ Madina ebi mu asisi ne kwan adam obi gina ba bi ɛhɔ ne yɛ bus stop bus stop nso de mra na ma ho kwan sɛ car duo na obi si a otumi gina na osi no obi bɛfo na yɛ bus stop nko ade a ontumi nkasa wonfa no because ba ne sei na nipa pii na enya kan kwa adwuma wo because baby obi te no ka sɛ opɛ sɛ wɔ fo car pa de a Oko station the black no nya ka bi amfo because a free your friend is saying what do you call it University of Ghana side we be nyina station be na wo the nipa no be den wanya car fo right enti na yɛ den car be gina kwan ho a ɛyɛ bus stop na nipa fo enti ye besere drivers union so no ene asɔhwɛ omanga na akwantempɔn ne akwan nsensem so and then titiri ne road safety authority for no because mo ne MTD for na yɛ adwuma wonom ne kabom ehwɛ sɛ kwan no so mra die ebe yɛ adwuma right no obi de ne pɛ ɛyɛ de anya tia mra ne ayɛ o man de sɛ jungle Ghana man akɔyɛ de sɛ sɛbe emmoaduma ekurom enti ɛhɔ no wa hoɔden a otumi chi bewe no wuchi ne wi free enkosi hwe saa ne yɛ o man no ɛne ɛnya ne samso de bedu baabi no bra kɔb no obi ade bia no sɛ onni kamafo no bɛyɛ mɔbɔ ɛmmoa nso enti yɛ nyina yɛnkɔfa nade yɛnhyɛ yɛ bɔtom ɛmmo yɛ ho ban yɛ nyina yɛnkɔfa tuo nhyɛ yɛ ho sɛ ne wogimi a mesuma yɛ obi ɛwɔ krom ha na ɛno so ɛma ne mra tia enti yɛbɛsɛ bɛbɛboa na mra so dia yɛ adwuma na saa ne ɛma na yɛkɔ so no to me no sɛ wo de opa yɛ ma yɛ ho in the next 2-3 years pɛ sɛ anya hwehwe wɔ krom ha no ma wɔn me sɛ yɛbɛyɛ den sɛ ka betumi tu sɛ trɔtrɔ wɔ Ghana right si yanya ho hwe ne yɛ gya ne saa in the next because dodo na unim sɛ dodo na yɛ akromfo boys no dodo na yɛ akromfo and kan be do no ma manfo ba bɛfo anumere no ma wuram wo yɛ ya na yɛ twonfo wo yɛ na yɛ twon sika na yɛ de bread twetwa bag ho bebe na yɛ akromfo and we know them enti yɛ bɛsrɛ sɛ no manim yɛ mutu ho na ma me sɛ next 2-3-4 years no si yɛ nka ho asɛm a obi antumi mfo trɔtrɔ kroma bi obi antumi mfo trɔtrɔ ɛwɔ kroma 34 minutes after 8 a.m. here and that's what our home will be. And now Jonas Nana Adi live on Facebook. Because good morning, Hitman. Please, this thing is going on, especially in Afienya. Ex-Parkalifts adding the message about no pay. As at 1 p.m., these drivers were charging 20 Ghana cedis from Accra to Insawam instead of 15 Ghana cedis or 16 Ghana cedis. Can you imagine this? Messenger will be Eddie Abandon. Abusia, and I been come out here, wants to forward you in 059340
6565 0534 050 199. Mache. Yeah, Papa, I'm back to the Me back to me who you frozen. Samuel. Samuel Casa free him. Back to the Casa Richmond. Ablekuma mami ti o same. Me da se pa, me truck driver. Na asoma mo de ba no pay dey, me de papa in share ba ko kinya me job. The fact police for one. Oko akra central. Police ni o duty. Ono no gina duty point ba bia agency bia ka bi twem ni ade. Ono fa individual ka bi twem a so agini sika. And I'm saying ono police ni the camera that captain in chief. Afọ obi wo ho a o gina ho uduru a no agini sika no ono duru anyimra o tia nika. Wo police ni ya fa o abajia o karo. Wo so afọ obi wo tia nika. Yenka ho we na am se camera be kasa o di yenka ho we ana oduru aka kinchire ana youth ni ade no ansa na o ka be ma o ko ka so ana o ko ntawa mu no uno ansa na o ka be nya have load no fufu 20 Ghana eye fu a 40 Ghana da ba bi o ko assist Ghana je say e kwan ya police for any sa young boys no e di e fam enya senge so na da o you sika ye senge e eye pa mo di ana mo fam camera na mo tete na mo twa na police for no a sabe mpani for no ka mo nyindi aje se wo train 100 100 and sale bi on be yedi mo right mate na da for ye papa same me da say good morning. Good morning, Hitman Bium. Me patch for us. I'm here to near Finia. Mama meet you want to pay. Me patch somewhere more bottle. Ghana stem here ke see pa na more bottle. Enya sem kitu au. Sa Dunkin boys no. Omo titi drivers ne sa to the stand say, "Who passenger crowd view one no cry the be use it ya." Every me too kwai akọ Kintampo. Me ko drew circular. My time is sick, say we are swimming near my son now, Obia, no more than any money, dear, by Duncan boys. Or the child ticket is here. I said, or see, sister now, or fan and Yaman bed, children, baby, or one on Chianica. Or friend sister, and a friend, a man and cock. And I'm so sister, oh, sister, bro. Make our sister, friend, and sister say, would I done and told him her, your baby piano. And I'm a so him her. I said, yeah, share. Sister, you know, sorry, tell me, Papa, you have maybe I know master me bag and free baby. I'm saying, if you say me, friend, sister, and man, sister, now, young senior, means me a family bargain. That very day, and you never say, eh, then I can get up, me, Nancy, one in our mountain bagging. Into one thousand chopper, I said, where I'm about on a moon cannon, and one face. No one you went to my pa and the many year and yet to say gallon say. Right, Mate. One catan. You. And when did you? Yeah, that's it. Good morning. Good morning, welcome. Me patch for us. My uncle say, boy, welcome. That means you want to pay. Well, I say, and that penna, my friend, and Yamia say, must have to be because I said, I'm on the abano. But I, Mama, they say, it's a car, mammy, put me to have a cat in your driving. I can be a car owner. You see, the dear day. Na madina so dancing there fine madina so dancing me say guy bi wo guy sin bi o de em so bi anim no o de em say station no akwa body bo wo ye ni no atwese kan me ti wo be kasa pe na wo atwese kan o just wa station wa bo o ti bi ade show bi kam na kan na mo o wi ana o na mo fi o en so entika na e ko ba yin ti police ni ntim enti soja ni ntim enti military person bi ntim anti bi ko so mu a o mbeti ni report amaye don't go there say there if you am say aka ha be bia be na ho de back na 18 that's it so say o mon kan wa say amaye na ho de me say ta ko ne de bia ndu ha me say kan wa ho de pa ndu de bia ke be sine na because ensem hunu pa na o di ni wo ho right e da mo say back na akosu ameda ase anope good morning Eja. Me patch for us. From Eja Kwame, me free Ashaman Libanon. Eja Kwame anope ma meet you. Papa, na me say nyame na de mo bae ana mo ana mo bae DLFM mo ya bofo nyame nhyem bebre onto mo koma mo so de ese mo nyini duru papa sa so na kan so furu Ashama ha na so okọ Accra o fa so de moto we so overhead na se kotema o mo gina ho under bridge o mo gina ho last 2 weeks
friend tobacco lobi they do of nipa trip masa so into services not so na nipa free ko 37 send a major interest pass kikirikiri o ba do so screen pa opai no o jon tumi an kan hwe nti pa de yefo no nyina ya si na o se de enko o den sa beko na yin de dan se police station na no mi fi akra ba nipa gya kon ade asa am kita pick up na fa nipa be 6 akwan so register na me no bi an fa me nyomo sika na this kikirikiri na so sa de mu nyina nsi nti o me akwan de ntokwa esi so na bi no fore o ma be council de ka ho nti banfo de mo bosi me de mo kon ka Ghana FM nyina o mo kuro so na nka anka DLFM na mo nsem dipa nyina anti na du banfo na so because FM fofo ya adwuma de mo ka enru ba bi ya pani nyame nhyira mo onto mo kom de mo boso DLFM bi ya ye de ebo nipa edipa ni yedie nipa nko so ba na so me nya sure say nipa do do esanka mo ti no o mo na etie mo sabre sisi ya ba shama ha from a shama market to Lebanon anu ko mu je kon so ba miansa se trade on fa nipa ba ko pekura na ye dimbe 5-6 na right mate me that say good morning hello Debbie 0593406565 would join here live on Facebook so bet me do comment at ho and pay dia air koswa ye discuss no also what do you and say good morning. Good morning, sir. Me ba che fro say. Ba che fro come here tane. Mumpomo de. Yo, kwa me mami ntio. Yo, asamene ne se de wo kan de o mu pa na no kwasem akwa o mu ni se sankofon first nanka o mu ni na ye make ene araba po ta chere o mu ni ka o mu twi. Nti nanka mimi de na me hu ni se data mu no e bia aja wunu ya meti ni a ono so nika ana wunu ya driver ni a ono so nika na bia wagina ho nti ga olo do na ama ni 2 cd bia we ba no man 2 but you say the acquire force eno na ama me ha me pa acquire force ana junkie phone so bi so do edo mo ho agim bebre na kita knife ewo mo ho bebre na kita na de wo mo ho a ekoye gidigidi pe na mo atwo so se kan ana knife okay eno na ama adwuma na yehu pa na ka person ni de nanka ye mate for na ye no mo ye dwuma station no the only car no go ba bia gina tu su duro anaja e wa mane tu cdb nanka waje ba jonki fo ndo mo baji mu no e se dada ne agira mo abo wo fa ni baba akokura wa se fa 10 cd bra mi wa ni pa no bi kura iska wo gine kura no enusa right and the way there empani fo mo hunyim na emu ntini sesa na bibi papa mra mate me da se papa good morning. Morning, Hitman. Me ba che fro say. FM Dudu. Atomic Hotel ma minti ododo. Me da se pa ne topic amu dia bayi. Eya se mu ka papa se mu ka se nyawo. Me se me komadina. Ka ye eba no. Dan so maka o. Drunk is va mo close door ne se mo bia fro ka no ye gya 1 hour. E kasa pa chaw. Ase no bi door ne man ye nya kwan eba fie. Nti pacho pa se na mpenefo di mo di mane atumu. Mun kama ni ye bre passengers ye bre papa dawasi. Yo, do yes we da say good morning. Good morning, Hitman. Auntie Maggie. Papa. Mami ubre ni ye nkoi. Ayo, me pa uchaw. Ni amo kani nyina ye no kwari trodo. Na ya mo nko Accra. Mudu Farisco hona. Driver for ne efa ekwan ne ho. Eko gina filling station ho. Go ho. Ya mo nkore. A police for ne to online. Ni aji obi ya nsem sika. Yaji obi ya nsem sika. Na won wo san akolodu asa boy si ya. Won so diska no. Asa abeji won sika. Fane so obi kwete se ama samanya. Say ye 10 cd na wo dia ofitu ya 20 cd. Ani adwuma na wo ye ma nipa no. We no nyina abanya hunu. A police fo ye ni tua. Ade a won nua police fo na ye na nye. Nanso eye giramo abo a watu moto akogina ho de. So oje won sika. Na ye de sat na o memu ebe ye. Ye de sat kire ya manye ebe ye. O my Ghana de. Misinyame anfa bibi anka me yen. Na emomu yen yankata ne ye di ye ho abro. Driver ni ahe obenya. Face ahe na okoya ma no. Petrol ahe na obeto. Ni nyina apobo nko a moje so anamo de akwa enu mu wi. Oni nyame nya adwuma. Auntie Maggie Nyankopon council ho na pay. Good morning. Well, too bad. 0593406565 0534050199. Comfort watching live on Facebook. Because good morning, Hitman. Just 2 days. How I miss Kojo Sami B. My friend, Papa Comfort.
ɛde aba on Facebook. Good morning. Hello, Brafabna. Yes, you're saying. Good morning. Pastor FM is Sandra, because I free my free zone. Sandra, mami ti wanna pay. And the topic I'm going to be fine, Father, be a monsieur, but I am to me free, and that them some I'm free. I don't know, I call a pass, Miss Fakano, CC Brothers. It's here, I know, after you do a shama and bridge on a passenger business owner. You made me final. I buy boys, I'm going to call myself. You know, 1 hour back, making me money 10 city. And I made me so on 10 city, 5 cities, not the man, not one yet. And you the Asama, the passengers, a book car, no money, nothing. The bank of Nassau and the mountain among my. And I did back for some person can say, driver for no. Almost found I be out shop, so oh, driver, Miss Sua. I bet you I mean to me, Miss Sua police betting. Now that same place, now, almost a passenger business on that funnel. I was on about shop, so obviously, I almost soon. If I tell no someone come and say my fire. You. Good morning. Good morning. Me patch your first saying. I put on a casa John Quash. John Quash, I put up my minty wanna pay. Never shall make my family. Massa, Sajuman. Oh, dear, so you're a journalist. Kono investigation. When you first say papa. I'm with this kind of money map in your phone. Oh, dear, yeah, a money movie. Especially assemblies no omo wo panyi e wo ase fa me investigation say wo so play ba ye wo do play FM no you program no no man me flow na me tro be biara wa ko jana ko here e wo tema panyi force ase omo wo panyi wo mu a omo jiska no mo di mom say nya dia so be try me because I thought I am one wow so wo folk ta o car no be be joma ashama say or we are saying my intensity. Intensity the common one. Me say penny force ase. Right. What your investigation? But me that see betu ho anamon. Good morning. Yeah, good morning, sir. Me patch your first saying. From a fair, me fresh fitation. Of a mammy to wanna pay. Yeah, what more pa from when in Chile, Accra electricity ho. Electricity get be transfer or no money at the mobile money at the over policy, you know. No way ye ni top no. Na kind of thing not again. Or not boys need electricity one. Not boys need one more do we are. No much a lot of coin on the share. More matter, more pa, more corner, more from a new country. Never surrounding. Na Shama the time, Kura Shama. Ashama. About best 6 main station. Woman load on to woman in a castle. Kaba could be a load on the 15 cities. Right, Mate, me that say. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch your first saying. Lumba, Education Region. Na minti wanna pay. Ano pay nyamin sila mo. Yamo mabas papa ni yagma pa mo ba Kristo na omangana. Yamin to mon kwandem wai. Obi be kai si yamin yamin no de mo ba ya na. E sa na wi ebrim nyame be yamo nei. Yada mo ase. E wo dwuma di papa pa mo di mo mangana me na me pese be kan se nsem ni nyina ma wo se ni nyina ka ni nyina sa me bi ni. Inu na kene nyina na unim ne ha pa minim se no same bia anhwehwe enwu a eto da bi nsu a wo bon tabo dua na wo de na do abobom nti se wo ye driver no wo pentem kutuka ni jawi ska na wawu ada so de bo wo kere ma na so de be to car na na wo tire afa so nti ya be se bebiri se ne masa ase ni se mo de munya guru so sorry sin ya munya chida nti mo mu ayen e wo manga na me da masa bye bye yeah so yeah that's it anopay. Good morning. Hello, good morning. Me patch your first saying. I'm teaching every do. Titi ubre ni yankoi. Yeah. Udu Jomo Junction on na. Kai bi tintin bi wo se fan tola. Onya be party car na we do car no se manuska. O je un ni dia. Na we tisi kan. Edu wa no de nisa no dia boka no. Was it your friend is I? A friend tola. Tola. O dia di white dia ti nisa. And on Jomo Junction. Wo no ma itu car no ba no direct cars no mu. Aduma bia no unload car for ma. Ase da o fi do wa na ko pa de car no edu car no di dada o ti manuska. Na no di hear me. And na me bi tan say from here to Accra APD. Ma fan di fa ba ko. O se me ma o 20 Ghana. Me ko nya fisi e dia ma. O se ni ya oni be twi so wo honom. And I'm saying that yeah, my reporting Linda, regional minister.
Onuma na obisi fietiaba and say woman nam guns and a man because of the same year or young one. Na woman kita Africa in your name. Okay, right. You know, Saga and Mojanamu Mojino Fironum. You, Mate, you have 2 1 about. Good morning. Bako Ramonio, Ejumapa we. Me patch your first saying. Pacho Donny is Legono Goju. Mammy, you are not paying. Bako Badi with the Kosovo baby, in Pacho Mushe, my wife, the Tremoa, Pamcho. Right, Mate, me that say. Good morning. Good morning, Bako. Me patch your first saying. My friend Mr. Evans, make a free time from 25. Ivan Subrini, Mammy, you. Bako, me say, only say, assassin if you are Mulodi was in Obidia. Hey. Assassin if you are. Walk Accra, all park you baby, I'll put you at 30 cities. What park you know? What park you know? Go to 30 cities. Go up Quaboso, can go see you can acquire him for your copper car, who took car now, but you can. Okana say now for you know. Baby, I'll be now, be you can move your bit here. Station need you why you will be assassin. And now, Moody, yes, our business. Right. Mate, you be him, Nafi, ya pass some no. Good morning. Good morning. Patrick Frost saying. Mammy, you want to pay. Right, mon coswenty DLFM. It's a say 1 year my part baby Eddie Bremo. Good morning. Hello, good morning, Hitman. Good morning, dear Frost saying. Meeting Eddie Nanado, Hitman. Dana Ubrini Yonkwe. Hitman, I saw my 2 days joy day. Hitman, I saw my Yakaba. Obia, you know, what do you say? Where's the no? I drove up on and got some almost some can be. Share a question almost started in a first. I drove on any Oma, spread drivers no more. A diag in the car, no big now. Inti, I drove on what can I say? A Yagma. I saw no boys in your air back. When you show one manner or can I come about? I have no more young mom. That year we said you are some a buying and a unifabric now. Say, Anka Oka, Ulo do not Oka. 10% and 1 year, and come on the drop with the demonstration of rank on Bay a bank. But OBG, not the Aquato Tramon, no vision of the Koyan, but when the Unze, a drop on your account, say, ya Cassie, a 2 from near the 10% of quarters, I want to do domain. Into your mind, I can't be jumping or not. I don't know, Mutabu, a drop on home. But the AF is no mine, 7 cities and I because I drop on someone Casa because I'm say, I'm by Jeff passengers from home. Right. And the idea was, and before the Brazilian movie, this is for the idea. Britain is by Kajana Corner, John Kennedy, on the square is a man. You then no couldn't be a phone from a bedding. Mate, me that say. Margie? Yeah, me about your Frost saying. Your friend Gideon, very much asante. Yeah, Gideon Ubrini, Yonkwe. Yeah. On the question, the name is saying, Shranka de Lumba. Ah, we need the first station you buy. Mamma to a jumbi, fritty, agree fritty. She, Anamanam. A Yankopon, the mamma be transfer a fidiri yama. No question, the meaning. The kind 1996. Maybe Fracky Mota. I was 37. After my panic for the traffic light to be. Esi Euro Junction one yenye ekwan na yetitrotro no mu aye ko yeduru ehosa enipa ja o peka ko 37 ene crossroad driver no efa bi olodu bi wie ya fe de donkey foni bi ba fe o mani sika ene meti ni se o mani sika bia anu kran fanto a o so driving mirror num na wa pan ni fe ahabayere ye panya bavia bebi no wa pan driving mirror no police ni gina junction no ho traffic light no ho eye mara o mami siko ka kele se papa police ba hwe ni obi aye no ko bona man ya police ni ka kele me se menko police station
Enko report na ye police mra so be ye bibia ukọ report ansa na police aba beche no ano kwasem ni agro we free police form mo nipa eti sam na ya mo ye fa program we mo nhye banya hwehwe mu ni yehu se bibi tu obi na police ni wo ho a age so ukọ report police station ansa na police aba be hwe asam na kana right Mate. Hitman. Mate. Gideon very much Sante. Mate, ye bedi ho enkomo na fe ye tu ho na mo. I know say executive producer. Enshaba kojo same bi betu ho na mo na fe no. Ensem ya do mo suko ye pa. Good morning. Good morning, sir. Me ba chwe fro say. Me ba chwe fro me amata me kasa freedom me. You ama ubre ni ye nkoi. Me ba chwe de ha me ba ko pa so ye tudu station ho no. From tudu pass na lodu ba do me ne la pass e o tudu ho no. Wa fa wo niema na bi a wa bre a ukuta wo bag na wo niema no odasani betimi o madam ma membo a thinking say o ye mate no wa je niema no wo tuna ka ni mo no de niema na afanse bu akwan wo beba bedru no na niema ni ba ku die manim pa me ni lady bi na nam ti domi na ye rush ye oh madam for me oh mommy impo me se mo fa ma no ta no we ja niema ni mama na ye tena ma ka ni ye so betuna sister ne se mate mpacho Fetchia home de minema bi e start mwesi wono mo. Osi madam nyema bi en start mo. Masa. E come no mi ye she share boy na she no ye hu. No de ado. Nti mi patro no so ya de ha adwen pa. Nyame o adom so no de bedru ka na ho mawa. Sika o pese o de mano no. From traffic light ni bedru be a car na park hon. Also man 5 city square another nen tokwa. One we ya no for free cruise am o ma bebo. There was a uja ho na wo. Right. They are asemia pa na ne de modia to gwe. Me se modia de bia o deliver the best. Ya da masinya min kam no. Jankopon enka won so. We'll do a very final call out this morning. Then we call it a day. Good morning. Good morning, Hitman. Your first say. Yeah, we need body. Body, ubre ni yanka say. Yo Hitman, I'm saying. Sema moda bana. Sema koso papa. Na no makase. Jimpi ati you. Any MTTB. Omo no mu di asenu fo. Because say that point na junkie funi eloduni na no. GPRT for ya aware. After so police for MTTB omo ya aware. Na anopa no obo say police for ndakwa ya rounds sa a check say omo mu lodu no obia atua ma junkie funa na. Nti say wa atua ma junkie ndia no police nchew. Na say won tua dia and the police be chew. Nti na pa na kanka GPRTU fui na kama ko just joint na ma check say san ko funa mu lodu no obia be jai lodu a aka aduwe na ayedai emba nti somboni de ekoma Ghana Private Road Transport Union GPRTU na fe MCT defo a omo de cars HAC drivers e wo krom ha omo de sa sombo na enkomo mo unia medase yeah so yeah that's no pay ha ana ye the phone in segment no ye de be see ntumi fa calls ni biema but dwumade anasa discussion topic here ye kan once me we know say producers nim 24 ebetu ho na mo na fe ya domo suko nya pensam no puma sibere kwajo yeah bako yeah ko and Ghana for akasa and kwajo per callers no submissions are why no pay no e che say ya dia ekoso and when an ninja ho kra kwajo we dey assignment na me dem what Mr. wa Ghana for etien sema ya kan no pay na me mouse assignment yi but modern na hwehwem empendifo a hyase no hwehwem me hwehwem ma etiefo sense ya sama ohia pa wadaroma wate Mr. pa na hwehwem ye mame na tu ho na mo ye mame because nsem no nsema ohia papa kwajo yakọ adia na eya meya pa ne se ye di adwuma be show bi nsese wonye na ono ne family a woye ne bebo ma Ghana kone ne nipa no beje ho bosuma ketua na wonye eya na eya pa obi so be ye adwuma ye ntua ne ka obi so nye adwuma no waji pi mu se ye sisi ne kro no de ma o men ya net ifo na se na ye nkan fo mo se de biada wonom 18/24/7 and the year kano mo a monim se tumi wo munsem a mo betumi amasa ne ma no to atwa no yesere mo ada ye nya time bi o se ye nkote galamse eyi ekuo nkotu ase entu
Where what the upper first may be in Swinka, so more cotico, so more palm woman, and put a human by a day. Because we know them. Some more cotiaba, you quack, alcohol palm woman, mobile the cross in the face. And then go where they see anymore. I feel I'm quite Jessica, I quite treat him, and the Yampany committee beer, Momo Quatic Force beer, or more on me, you know, minimum Ranish woman. Omonko pamo mufuro na sum dwema because the course on one where e beji ensem o mai mu black obra say because on unim voice note do na ba na eba and we'll play with our programs manager say topic way yes and tweet biem okay by then nakojo why you san hwehwe mu no now the result and no findings about why you be too na mo yes and repeat same topic na ana me wo fasefo ni video ma woda ma me ntino me ye ho hwe enyi nti DJ mesre na bo am tifro me nye awoda we ni fama wo mu di kan no de kwa ma Austin Monica Austin Monica is student e wo Wesley Senior High School mu e wo Bekwai na ene en birthday nti ye ni ayensem twe ni o ye adwuma wo Edema DLFM 106.9 yana musini wa Santimantem Samuel Fuli Boaten na wasi yanka nkyere so penase mi pass Austin Monica we old student mama Austin Monica ye old student Edema Wesley Senior High School ewo Bekwai Asante Bekwai no nti we samesi yanka nkyere so pe wasem ya minhira onane wa woda no o ma woda enye so ko mpagya wonfamfira dum kwa dum na manhire bia wasase we suo no yakopon chicha o ma ebi emra wonserbam so happy birthday dia kwade amount Austin Monica we are old student at the Wesley High School and no Bekwai Asante Bekwai hono ne wo Samuel Fuli Boaten no say yemfa birthday we ma sansona yemfa we mfa nkoma Oba Rose na Oba Rose wo ebuakwa DKC aha ebuakwa DKC hono na wo ntiene ewa woda so Oba Rose ahovedua ya mehira pi na onye okese wai no ma woda we nyesro nko nyankopon opagya ne nsa ma ekwan da we bi ekwanda no o ma Israel ma etwa pokokko ma atamfo sa wo no mo no na edum pempen so atamfo ne sanka nyankopon ma wonya bo wa busuan mo ma wonya den ma so nye duru tamfo bi asore tia brabo a woni nyankopon ngo sa ne tumi no entwa wo hunhia na onka watamfo no ngu prokokko num na onka watamfo fangu eye pubunu num to happy birthday ekodiama Oba Rose wo ebuakwa DKC we efiri Oba Ebrefi ene wase yemfa woda kesi we no yemfa ema wona bra ko bonu mi say Samuel Fuli Boaten ninu ya be madafom ninu ya be mapa ene dafom yellow porter wo kumase wow nice guy 35 years ye tipen fo anisa in fact na Samuel Fuli Boaten ya wa Shanty regional reporter edema DLFM ninu ya be ma na dafom yankopon ya do mechina na 1 week no ebetodwa eti me hwe ni musiam ya adwum na kwanya ba I have to go back to Kumasi na yeko prepare chire boko nti we die yakopon ya adoma etina ya wada 16th October 2025 dwuma ne bekoso ewo manso antuakurum manso antuakurum dwuma die we ne bekoso na wotweda no ebe hye ase ewia dumienu akopema numre no nsia from 12 pm to 6 pm ti enuma amutie mi amote yenka na we die ye nyina DLFM ye nyina de atoye ni ye papa da fom ebusuafo pii ni so ye kwanka krankra enti Samuel Fuli Boaten oye wa Shanty regional reporter so nua be man den the brother Emmanuel Dankwa dodoa friend say wo fakuma omunyina ene odafom enti ye besere ni 1 week observation ye adoma etina ye nyina enkota na chi ewo manso antoakurum from 12 pm ekopam 6 am 6 pm ni nyina yenkogya no na sebe oyo samia ana Emmanuel ne kato na enkobeba right kwajo me da se anapa kovi yakọ Hitman ye kono na ye bedo bi as say odin video to DLFM 106.9 na Hitman ye koi mesre wa we me pa chow bomme Daddy Lumba diko wani ndingo Daddy Lumba diko wasa anyo hamena mate we as di obi apa de pa mate nti woni wan a obejaje Daddy Lumba tibo diko mame mate mebo ama dodo. Well, thank you so much for being part of the show, but let me say happy birthday and come out Sandra Dufie Asumadu. Sandra Dufie Asumadu. And then your birthday. So happy birthday. And come out with Bar Sandra Dufie Asumadu. Sandra, and then your birthday. Nyankopon Shroud. When you're Kessie, Nafi, more Hobai. Wakuma Swadi Yanano, Nyankopon, and Yanfamao. So happy birthday. And come out Sandra Dufie Asumadu. It's your birthday today. God's blessing, protection, and long life. So happy birthday. And come out Sandra Dufie Asumadu. And then your birthday. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act
of being a good guest is to know when to say goodbye. So like I say, Encoma production team and executive producer, Inshaba Kwadwo Samibi, Kofi Taylor, DJ Marion, and Afi with support coming from our programs manager, Mavis Amansha Silver Lady. From Hitman, good morning and enjoy the rest of our programs.